Talafalava malo le soifua e o se mea whaafonga i talafou le radio Samoa. Mo atu mai saina, e se dia mara se fulu wafe vai ngā au, mara si dia le se lau o waale le tau, ma wa ta avale a saina, o whaaturanga mo le savali tele le militeri e whaamanatuai le varu se fulu tausanga, taruna mai a le tau alo na lua le rarangi, na si ili mai a pani i vai ngā au so whaatasi, i le asorua o se te mawhi se rau whalima. O le naufuanga o le Tiananmen Square i Beijing, o lo whaaturanga i le savali tele le nei ma ufta ina, ma wai ma le awa noe wa ai nisi o masini fou o tau militeri a saina ma upenga wha o ngai whainga wha teknolosi ma lo rua i teimi leo le a mai mo ai iai le tau tele. Wai loa le CNN o le a whai esa tau noanga le te tai si Jinping a o le i asiasia vai ngā au ia ma ufta ina fo i le iei manisi o tai tai o isi atunuu e pei o Vladimir Putin wha pe fo i ma le tai tai o Korea Matu o Kim Jong-un. Wa te ena Trump nisi whaamtalanga e whapea o le solonga le leo le mafutanga a saina malusia ma isi atunuu wa afuai ma se lui tau mo a Amerika i le sira lau tele a le rarangi. Whai mai le BBC na whailoa Trump i lau tu stala i se whailo inga i le Oval Office e whapea ele leila la mafutanga ma le presidente o saina ma e sidi atu na mana o mia e saina a Amerika na i role mana o mia e Amerika o saina. O whaia ia whaamtalanga Trump a o lipotia mai ne ngā solo ato tai o le rarangi e awai le solo tele o le militeri a saina, wa manatu ai le Victory Day o le mai o le tawolo na rua le rarangi i le varu se fulu tausanga te luai. Ina ua fasiringi e le BBC, Trump pe talitonu o ao e Beijing ma na allies, tau mawhai e wha mautu se so o whaatasi wha wamalo e te te ia Amerika, sa tali Trump e le aise mea wha peo tupu e mana o mia e saina Amerika. Ua whaile whainga whapaanga le Amazon Australia whaatasi ma le Afterpay le au unanga le whaiei whaatau ai tongi ina ia mawhaino fesosoani i le au whaatau matangata i le whaongaina o pengata whailangi e meise o apps. Whailoa le whaatonu le Amazon i le 9 News o le whainga whapaanga o le amawai seisi au wala e te tongi ei whaatau o tangata. Pamaya ia sāwa awa aila vai nisi au wala e whaalelei ati de le au onanga mō paanga i Australia. A le ala ua maua le tali. O se ripoti da tamai nei na whaeroa ai o le au whaatau talavou i Australia wa amatana le liu ese mai le whaonga ino credit cards e tutongi ai whaataunga. A e sa iai fo iru i tau sa whea ngai ma le au onanga le Afterpay ina ua whaia mai ei nisi whetuna inga i le whaatino ino la lato au onanga e le Australian Securities and Investment Commission po le ASIC i lalo o le Credit Act. E ui leo o whaeroa le fia o le tō tele i le whainga whapaanga le nei mai le tau mate tō tele o le a whaongaina. Ma le Pasifika le whailau tusi o malo o whatasi Antonio Guterres o le asau noa i le Parlemeno Papua New Guinea le so. O lo iei Guterres i lana malanga aloa ia mo le wha aso wha mai ai le aso lima o le masina nei ai na whaia ala whonutanga ma le Parlemio le tunuu James Marape i Port Moresby e mai se na mata upo e whaatatau i a Bougainville. Saunua i le Minister vai Papua Papua New Guinea le Radio New Zealand o Justin Tachenko e amana ia lo lato tunuu le mata whaioi a malo au whaatasi mai whaawau fo i ona iei le sao Papua New Guinea e lango ai le mata whaioi le a malo au whaatasi e mai se mata upo e pei o whesosoani mō tangata o le whaatinoina o marienga e whaatatau i tūranga mativa suinga o le tau ai mai se o whamai. Ma le talamuri muli, i tālonga ua whaino mai le vasanei o le au o le Fijian Drua, ma le Moana Pasifika, o le ata i fitu a la tālonga o le awhaia i o lato malai le taamrisanga o le Super Rugby Pacific o le tausanga fōrua a whelua ono. Nono winga mo le Fijian Drua o le a fitu tālonga e whaia i fiti e meise ni malai lau toka Malaysia Stadium 4 wa whitaua ina. Se tala fia lea mo le au o wale a mawhaifo ina toa tere tangata fiti e mai moina le tālonga a wale a whaia i whanua. Mo le moana, o le malai North Harbour, o le a whaatino ai a lātou tālonga, e mua lawa le lafta winga ma le drua e whai ei fiti. Le a whai mai le whai a onga le moana o whaalongo tana umanga, o se tālonga whaapitoa, ma o stasio North Wanga e whainga tāuna tā aloai, a ua nofo sauni ia i whapea fo i reisi a lātou tālonga e whai ei tonga. O le moana na whaatulanga i au e walu pito i lunga o le lua wherua sururima, ina ua whai i nai le Waratahs Australia, le Drua, Blues, Crusaders,
Hurricanes ma le Highlanders. O whaeloa le tio whapa malo New Zealand le tausanga fōwe ato e le tolu su tausanga talo na whanga solo le tamisanga o le Super Rugby. Tala ia le radio Samoa mo lau whaafonga mai le negi aso manuia ngā ruenga o whenga iai. Ua na o le radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampani o le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau wha le tonu tongi e talafu mo le tatu cashback. A mantatu lima se lausi aga i atu le lima afe tala. Pe so te mai ulungia Peter Perenanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua. Pe amanamia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. citycars.nz. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road, Manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Avelo ainga tapua ia lelo Faiva o lau Samoa i lantaloga ma fiti le soro setema i le Rotorua International Stadium i le toru leo auli. Taungo fie pepa o fale se fulu tala mo tamaiti a lua se fulu mo tangata matutua. Fata fafaulo wa ainga mo le asu sauta ma tapua i lau Samoa. Maua pepa o fale i le ticketmaster.co.nz. Wa lango ina le neitaloga le G-Mana Wholesale Autos e te maua i ta avale taungo fie. Fafsota i nei loa le afionga ia ngalu malemana, tai ngalu malemana. G-Mana, the answer is yes. Polynesian Spa, Herbert Rotorua Male Mountain Shade. Go Manu! Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo. Se kia Radio Samoa. Ia, o te whiwhi e whatalofa, mato e o fualofa, ia te oe le neifo, ia wauli o le aso lulu, o le o ngā te tonu ka le mū o le vai aso, o le aso tonu o setema, lua afe, lua se fulu mali lima, ta walunga atu ai fo, ia tātou tala, i vai whanua, ia whapea fo i le Pasifika, ia e maise o mea o lo tutupu, New Zealand, Australia, maisi atu nu o le lalurangi, ia whapea nā fo i ia le o nanga, ma le tautua a le toa wha i a whongabua po le talenga fo i a seu manu Francis Ioane. Leo wa tātou whailoa i le nei fo i a wauli e pe o le masani ai, e le manawa o ngā luenga, ia ma le ngā Gagaifo fo i o Faiva o le atunuu, ia ma le i a tau o savea le urua i alii, Al Harrington Tumanvau Lavea. A ma lolo sai fua maruia, ma lo fo i le langi e mama, a lo le tau atai ia ma le whaatoto fo i le nei aso i tiute ma Faiva alo Filipa sa ngapa tia ai ia le atunu. Wha moe sa manuia le tai au ina uanganga e ma osoa e le la, ia ma la usu le atunu u iona tiute masani. Ia mai la tau fo i e po le whala ma tapua i atu i mauta malawa, ai mai se lava na i te mamti na matua. Ia i se taimi wha au le wha talofa ma le wha whiloa i le atunu, ona o le tātou taimi ma le tāu o tele, o le anga i mai o tātou fofonga, o le tātou pora kalame pe o na masani ai o na tuli au pū o le tō tele o le atunuu i asolulu, o leisi whaapoponga le nā, o le tātou pora kalame, o oe, ia, ai mese lau malu i fale, o ia malu i fale, o oe mai, maisi tangata, leo mafuta mai i le fale tua ia e mele palamo, ia, o le si fo i fofonga le nā, o le tātou por kalame. Whātalo whātuai, ma le nganga whālalo, ia ma whaamalo atu fo i le soifua manuia, ia maise o ngā ruenga, ia, o le sunga fo i. Ia matulu atua, le si fo i a tātou malo nā, ia, e mwhai o nā whaafonga fo i ai le atunu, ma tu i nā tu lava lātou numera, ia, a wā le nofo si la fia. Le tusa ai, ia ma le lātou tautua a nei fo i alo matama whanau a le atunu. Ia le alau mua mai ia
o le la fatali e mele leo le mua mai ia e tawalunga i le sunga ia Matt Luatua i se taimi lanta mai o le was 4 minute o te aile tu la e fa mo sa manuia lo waso ai mai se fo i o le taimi le nei ua tāpena pena ina ia fa mai a matawalunga ngā ruenga ia o na fa pena fo lea o na nga iatu i maota malawa ia ono le ua mafuta mai le uso ia Matt o le tātou tamua i le uso ia Matt mai le tātou company Advice for Life o le whamoemoenga ia tui nātu le fautuanga ia te oe ina ia esi le fia ai le tāua tele o le pui o oe i tūlanga ai pe ona iai insurance pui lola pui le saunga le mu o mai mangase ngase o ngā ruenga ia mai se fo i o mea tō tino ia malanga whaalalo whaatalo whaatu le sunga ia Matt Luatua tasi fo i o whonga le tātou porklame i le nei au auli o le aso lulu malolo soifua manuia Matt Alo soifua manuia lo fionga savea ia pakalo whaakulu pa ia malu le ngu whaafonga mai le nge fiaf After love him left more. Oh, face level. I haven't seen you for a while now, brother. Yeah, it's good to see you. Yeah, I ole meta ua ole vava ai atu sulu le tino. Ya lo e la le ma au le mai ma e mata malosi mai. Ole meta ua le na ole anga le ole tua. Wa mfai fo i ona tatoe. Fei lo i le yaso. Yes. Na mai le na ba yaso o tona i atu ya me se fo i ya le anga i mai e tawalunga ngā ruenga o le na masino au kuso tele mesa tupu i au kuso e le ngata i le pisinisi ia whapena fo i le whaatalitali ma le tapu i ngā tātou o tunu e tu sai ma le whainga pālota general election or the snap election in Samoa. Did you take any interest in what the government the country was going through? Yeah, a little bit, not too much. Every time I go and visit my clients, I always watch the Paloka, what's happening over there in our homeland in Samoa. But in terms of who's winning at the moment, I'm not up to speed with it. Is it coming? What you probably know better than me, Savea? Yeah, it's our watele. Yeah. Tātou te ilo ai foi po ame o tupu le tunu and how our people, in the international diaspora arena react to such a event in our country. Samoa, yeah. Ai ole mea o lai loke ai la koua a kaua i fusua. I see some of that, yeah. Ma nei fo i sa mwhai ona tu inatu i lau telefoni I nisi fo i o le mamalu o le tunu o e wala au mai I le vai aso. Ia matu I nātu lava I aina I a whaingo fie fo I ona lātou so te atu I lau sunga. Ia malama I fo I lau mata upu o le insurance. Yes. Lea le tāhua e mawhai ona fisosoani I a low life insurance e avea o se vaenga e mawhai ai ona whaale leia lo te mau ainga or in other words, to help you financially. Yes. Just a small disclaimer more high level information only. Ele se advice amanga me se advice ia vili mela ngu melanga ole olu fitu balu tolu iva tasi fitu tasi fa. And I can book an appointment e visit you and book an appointment and take you through little advice. So mga fisili eta wal ka upu life insurance because firstly, we don't know how long we have on this earth. Anything can happen. Any mai wha'fosei or accident wha'fosei can happen to us. And then life insurance. Makaulia for any life insurance, you pay it every week or every fortnight, every month. That money gets paid to your ainga. So if you have enough life insurance there, for example, limas fulwafe, then the funeral probably costs, luas fulwafe. That can help with some financial expenses for the ainga. So ile polonga le ainga e apply for loans, with instant finance or
loans with money shop or the bank, and then polonga ele ainga to pay that loan back. Kore di makau le kokongi ale loan, o levanga, to finish the funeral or levanga find maliu. So, but you're still paying that loan back. So if you have life insurance, we can tailor the price to make sure it's not too konga for you. Make it fit your budget and kongi something small towards your life insurance, towards the future. And so that way it can help pay kokongi orders e ka lafus pe kupus flavelave it can help pay off, your mokesi or some of your mokesi, or if you're renting, can pay off some loans, pay the funeral, and it could go to help swangi with your ainga, loko lumo whangau kamaiki. And so that way it's easier for them to have that life insurance money kokongi when something happens to you. Otherwise, in masangi alure social media, this Facebook of Ayaku, they're on there with the give a little. First thing I think of they give a little page. Yeah, kalau the person there they didn't have life insurance. So to the public to help, raise some money for their funeral. And so, it's sad because it's good, there's a lot of people there, they're generous, they will contribute to your funeral. But a lot of other people just put the like, just a like on your Facebook. So at least if you have a life insurance, we can make it affordable for you. We can tailor it down to make it fit your budget. Because it's very important that life insurance helps the ainga when something happens to you, to pay off all your, all your expenses, like alafus, and the funeral is the main one. So it can help you financially like that. In the event of death, it can pay out and pay off all those expenses. So it's very tawa to have some sort of life insurance and make sure it's updated every year. Every review. Because they review to make sure it's still okay. It still can pay it for purpose, pay all your ekalafus, and it's our ngaluenga as an advisor to make sure we keep in touch every year, review the cover. If you want to increase the cover, the cover, or if it's a bit too konga, because remember the price goes up every year, then we can reduce the cover down for you, to make it affordable. It's a to help you like that. E mwhai na toi whaasao mai lau telefoni whamulmole o e te ole olu a fitu, valu tolu iwa, tasi valu, tasi wha. Tasi fitu. Olu a fitu, valu tolu iwa, tasi fitu, tasi wha. Olu a fiku, valu tolu iwa, kasi fiku, kasi wha. My love, I've taken. Tasi mai le bata upule ta ole trauma insurance. Does that cover your children? Yes, tele. So the trauma insurance, makarui for the trauma is for the life. It's different with the life. For the trauma insurance, it covers you for fast fulu koinga mai kumau mai kinga inga. Mai bill cancers, kele koinga cancers you can have. Cancer mangava, stomach, breast, all sorts of type of koinga cancer, mai faku, heart attack, mai fai ai, stroke. Lots fast food mai. So all those mais, if you take trauma, it's a little bit if I think life insurance, because trauma, if you get a mai, it pays out you don't have to maliu like life insurance. So it can cost a little bit more, but it's very tawa to have just in case you're off work, kaskau sanga, luakau sanga, because from your work. So trauma will pay out like a lump sum for like maybe 1 year's worth of your income, or 6 months or 2 years. So it covers you. But trauma, if you have children, as long as under 21 when they're living with you, it cover for your automatically under your trauma. So extra for your kids, it's automatically covered for free under your trauma. But if you have, for example, say lauafe trauma on your policy, then low kids, go for the whole lauafe. That's for you. Your kids only covered for up to half, like limas fuluafe. You have limas fuluafe on your trauma,
then your kids cover, a portion of that. But the thing is, it's free. It's free for your kids because you have the trauma. It's free under for your kids, and you never know. Also, you never know. Aku puse se mai o whangau o oe. You just don't know. It's these days, you just have to be ready. So admittedly, that's a good thing about trauma. It's covered for free under your kids, under your policy. It's very, very, very taua. And so, kele koe ngā mai. There's lots of different kind of illnesses. Even if you're paralyzed, you're in the wheelchair, it cover for it. That's part of the trauma. Even motor neuron disease, Parkinson's, the one that you're shaking your nerves. Kamafusu Muhammad Ali had that one. He passed away from that one. Blindness, kawaso. So there's lots of different kuainga maitu mau maikinga that you're covered under the trauma cover. And kids are good, free. So it's what tele la le trauma insurance tu sabe tele I maliu o lae mawhai ona e marmalamba e maua mai ia se tupe e tu sai ona o le tele o wha mai ese yes absolutely alo o le telefoni e te maua e le sunga ya Matt Luatua o le o lua fitu valu tolu iwa tasi fitu tasi fa ia manatua ai a ngai fo ia I siri ai ia po le mala au fo ia I te mala ma tili ai. Now, why is it important to keep up with your premium payments on the ring on na city? La le ta uai le fa au pea awane I misi ia au many for le po premiums allow policy. Yeah, it's a ua because misi le kasi paymengi. La for my email ya ule insurance company, la for kule text, I think you'll get fongi the client or email as well. Misi kasi, then you have to pay double the next week, or only double the next payment, whether it's fortnight. Ko misi for ile double, then you got to pay triple. Then the popo lunga kau, then it gets a bit gonka now. Misi lor kolu, then you get a warning letter. And then go misi lor fa, then there's lapse, then the policy will cancel. And then I cancel all the policy, then may maule cover, may maule cover all those months, those years, would then also refund. And then it is a cover. And then you have to start go amaka all the way from the beginning. Do the whole application again, but ele mokingi go accept oi. You might get a deferral next time, get off a mail insurance company, sorry, le because now you got some ngase there, Malaysia ngase, and then sorry, would they go lia. And so very tawa akalia lo policy with the insurance company. My job, make sure at the beginning it put the price down if it's too high. It may say when you have loadings on your policy or wing on the loadings, if you got some ngase, the insurance company will put a price up. Then it's my job to bring it down, to reduce it down, because some clients say, just leave that one, I can pay it. But then missing payment. So it's really important to make sure it's the right payment, keep it low, and I would miss it because you don't want to miss 3, 4, cancel all policy, and then you're at risk if something happens. Because we'll lapse the policy, cover. The other option, if you're struggling, is you can ask for a policy suspension, paymengi suspension. So e ka awhi paymengi for about masinga, ele so fafut paymengi. And then umalole masinga, it starts to resume again automatically. Pauarmea, during that 6 months, no cover. A ka awhi paymengi, ele cover oe. Yeah. So that's the only risk during that 6 months, ele se cover. Ke okupuse, fale kong fa for se salavea or something, and you're not covered. And so that's the only risk. But otherwise, in me, what is try and keep your payments going. And yeah, it's very important. O na tau male le sin mulmuli tau lunga ia il tatal noanga ile so. Alanga te tau po se bele le ia le Faiva sui ia lau policy mai se vaenga watuai o le whenga watuai ai na o e toi wha fau ia lau policy i le teimile nei.
Yeah, replacement. That's the word. Replace suilo policy. It depends. If anganga your old policy, fai wo kuwailo policy wo overlist fulko sanga you had your policy, and you come to me, you want to sui it to a new company. It all depends. Because if you had a lot of for example, a kuwailo policy, you had it a kolilus fulko sanga, and everything was good. You were younger, it was a standard price, and then ikangoloa sui the policy to a new company. But then it's more kangka. You've got exclusions. It cover kau aulea, it cover either vailea. There's a lot of exclusions, Mani. and the price goes up. Then ele square. It's not good to change it. It's silianga na leave old policy and stay there. But I look after it as the advisor. I can sign the form that I can look after that old policy, because if you swap it with the new one, it's going to be more konga, and it's going to be a lot of exclusions. Mere you're not covered for. 16 ma'is you're not covered for. So that's why we're very careful about our sui policies with new ones, old ones with new ones. We're very careful with, especially with us, with the regulation, because we have to make sure if we swap the cover from the old one to the new one, we have to make sure that is putting the client in a better kulanga, in a better position financially. Otherwise, if I claim, it might not be covered under the new one, but it would have been covered under the policy that they had for a long time. So, yeah, we just have to be careful, but we can do it. Sui policies, if the old ones didn't have a lot of benefits, special benefits, then we can look at replace it with the new one. But like I said, it all depends. That their health is still good, and there's not too many special conditions on the new policy. So I think that's the most thing. It's just, as an advisor, we just have to be careful when we compare it. Yeah. So that's ta'ua. But it just depends. Ta wo tele fa tele la velo suga mat mo la velo ta te tal doi fa so fo ile tunu o le sunga ya mat lua tua ban fa tonga o insure mo le suifua mo me to tino le tunu ya o le awala le na fa yo no if so ta ye le sunga ya mat o lo fitu valu tolu iva tasi fitu tasi fa Yes. tele lava ya to lo so va to langi manuia tele nei a fiafi mga luenga o lo tau wha uma, tā whiloa I fo I lewa ia so pe a tai atu iai e le tua o soifua. Whaftai lava. Whaftai. Whaftai, soifua. Whai. Soifua. Soifua. Ia le nasa moa tāwalunga tuoli tanuanga ma le sunga a mat lua tua, mai le tātou whaalapu tonga po le company foi, Advice for Life e te maua le telefoni o lua fitu valu tolu iwa, tasi fitu tasi fa. Lea ua se e mai le sā whalau o le isi fufonga o le tātou por kalame le whale tua ia e mele palamo. Ia, malu mai e mauta nei. Ia, ma le whale nei, ia wa malu ai whale e malu fo I fafo. Maloro le malanga manduia, ia e meise fo ia le tulango ngā luenga sa whenga iai ma lau e whionga whale tua nei ia vai aso. Ia, whatalo whatwhoi lau whionga sa bea ia malo fo I soifua manuia. Ia ma le ngā luenga fo I le nei vai aso, le wa awha le vai aso. Ia whatalo whatwhoi le mamalo le atunu o whafonga mai le nei e fiafi ia. Malo lava le soifua manuia. Ia, malo wha mo e samun wia lo aso, I ne ua ngā e fo I le la ma la usu I tiuta ma Faiva lo filima I le so. Tātala noa I le mata upu le o le ale me ta o le equity la tonu lava lona whaamtalanga ina ia po lona whaawinga ina foi. Ia, ta ua tele le fasili ona e ola vele taimina I o lai tele lava le peia le o manino le lei I le mamalo le atunu po le ale me ta o le equity e pe fea foi ona silafia e le mamalo le atunu pe fia le equity lai lo na mota. So o le mele ta o le equity tusa o le vaenga lea o lo mota ua uma ona e tutongina. Mo sona wha amala malamanga
tau whawhaingofie a whape o le value o lo mautala i le taimi nei e valu se la wafe. O iei sau mō kesi le taimi nei se whaata inga o le mō kesi la i le bank pe wha se la wafe. O le ese senga la o le value o lo fale, ma lau mō kesi a whapena o le mō kesi la iei a whapoala vanisi loans na whaonga ai lo mauta a whape o le au whai o loans ia ma le mō kesi e wha se la wafe. O le ese senga la o le value o lo fale, ma le amount le te oa i le bank, as your mortgage, o le ese senga la mea lua o le mea na o le equity. So o le tasa fo tasa inga la lea to say wha se la wafe, le equity le to tonu o lo mauta. So which means, a whapeo e mana o e whaatau ese atu lo fale, o le la e malanga i Samoa, you want to go back and live in Samoa, o lo fale le la whaatau e valu se la wafe, ia na tutongi, umalona tutongi le mō kesi le bank e wha se la wafe ia, o le vaenga tupela le la tutoi i mea lua, ia o le vaenga tupela le la au mai lo lima, o le equity le na o lo fale, ai mana tuafoi a whape o lai iai lava lo mauta i le bank as a security le whaonga i le bank mo le mō kesi. O le maximum e mawhai i le bank on au mai a borrowings e valu se 10% e te tau lava o na iai tutonu le bank. Le lua se 10% equity po le value le te tau lava o na tutonu le bank. Ina ia whaonga i mo le latu security because the bank has to have some kind of equity e secure ai nisi tatou loans po tatou mō kesi o lo fia whaonga. Hope that makes sense. Yes, it makes sense. Ta wotele. Ola na winga la. Wani a wala mwhai e o na vave o na sisi I maulunga le tupe le o ta o ne o le equity po se vaenga wa mai o na tongi o le mō kesi. Okay, ta ua fo ia o le fasili to sa the main three ways e mawhai e o na whaalu I lunga le equity o lo mauta. O le vaenga mua lava o le whaavave na tutongi. O le si I lunga o tatou peimeni o amantua fo I o peimeni e whai le tatou mō kesi. E lua a sila I lau statement nai au mai, e lua vaenga lai a whape o lau peimeni e whai e awheta lai le lua vai aso. You will see on your statement a spiliki of that 1,000. Part of it would be interest and part of it would be principal. O le vaenga lau peimeni le alu towards the principal. O le vaenga tupena la reduce mai e pe alua I lalo le mō kesi le o. Ai alua I lunga le equity o lo fale o lo na winga. O le vaenga le a whapesi I lunga tato pe many, more will be paid towards the principal. Pe iei fwe se tato lump sum payment e o maua so bonesi. A po ani se vaenga tupe wa mwhaio na tato maua. Ia mawhaio na mwhaiso lump sum payment. That also will be going towards the principal. So in other words, o le vave lava na tutongi le tatou mō kesi. Reduce le amount le o le bank. Yeah, increase for le o le tatou equity tutono le tatou fale. The other way is pe whaini tatou home renovations. Me le tau waile a whape o le to e whaini tatou waenga e whale le tatou fale po le mauta. Home renovations, obviously, o le la spend le tupe unless we've got some savings on the side e mawhaio na whaonga ina e improve ai le mauta. Ia lona winga la alu ai fo I lunga le tatou equity wa le la alu lunga the value le tatou fale. So home improvements is another way e mawhaio na whaalu ai lunga le tatou equity. O le si vaenga fo I when the market moves. Wa mantua fo I alu ai lunga le value fale. A lai tu maulava la mō kesi. Ia o lona winga o lawa wa increase lava le tatou equity le iai. Ia e mana tua fo I alu fo I lalo le sawa fale. The value can drop, which means in Faiva in a reduce ile equity lo fale. So those are the three main ways in Faiva ona faalu lunga le tatou equity o le fale. Malo fa tai ta tele au ta tele no fa ilo per I le fongatia I le numero o telefoni ale fale tua ia e mele palamo o le o lua fitu valu tolu fitu valu fa valu o. Ina ia Faiva no ia se steimi pe a umal ba fatal noanga. Ia to te fa soai ia ma tele le taimi.
e wha māla mai ngai ia vaenga ia pēr whai. Ia, o lo no mali so ina mali o le matua mwha mai ai, lale ia ka 500,000 i le tā savings ma le tā kiwi saver ma isi ma tā benefits If I've fair, how would you be able to access the equity of your house? What are some of the ways in Faiona? Ona tā ua mao ngā ia te oe ia le equity lea. Pane e tele le fasili severe. E tele lava vaenga ma Faiona ona whaongaina i sa tau le equity. O le vaenga o mua lava te sauna ona manatua le mamalu le tunu. Ye wa fo o le fale, it's a major expense lea, but it's a major asset lea. Mo tātou lea lualuanga I luma. E mawhaiona ona whaongaina le equity lea, whaale le le mauta. Again, that's beneficial ona o lai alua I lunga le value o le tātou whale, and it creates more equity. Ia o le si foi vaenga mawhaiona whaongaina ai, if you want to buy an investment property, pe o leo fie mana o e whaongaila e tau le vaenga le financial people, is you're making your money work for you. So in this case, sa whape o la yele equity, e ngā whatia fo ele se leni o na whaonga le equity le e whaatawa I se si whale, you are increasing your assets portfolio. Ile tūlanga le, so buy another property, ia po lesi fo I tūlanga e mawhai o le tele o mātua le vai taule nei o sosoani e lātou whanau, is you can help your kids in actually buying their first home by using a portion of your equity le tau mota. So that's another way in mawhai. So just vaenga umaya is beneficial. O no lea we are investing into a property which is an asset that is long term, can give you a return. Malo. Ia wai mawhai fo na whangai nei if pe nisi e tā lafo le mana o consolidate. Ia wha mai le avenga, but the risk in relation to doing a debt consolidation is that we are now putting some loans to my organizations for a year. There is a risk, there is a benefit on lower my repayments. We're going to look at streamlining and focusing on paying one thing. Or the danger for imaluna on faina isitemi. Afa peo tatou loans ia sa faina ale tai tolu tausanga. Ia o lela amu le tatou mo kesi tu watu sfulu lima tausanga. So there is a risk of actually continuing to pay more interest long term. O le mele ta waile whaatala noa, if you're using a mortgage advisor, le afa peo fi tilo is a debt consolidation, ele lei, wa lela mau lalo le tatou interest rate, using the bank rate, o le mea fautua ina. Make sure we stick within the shorter term so that we actually are not worse off. Then if we can pay still consolidated but pay it within a shorter period of time. So that long term ele worse off tato. So that's another way e mawhaia iona o nā sosoani le e whaongai le equity o le tatou whale. Ia, malo whaateitere lava o le telefone la o lo ilalo o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Tāua vaenga ia e peona tāua le equity, lea lea mea, au lea lo na tāua ma leo ngā ia te oe. E lea ngā I luma o le lumana I malau ta mau a inga. Ia, manatu lea seu I whanua le tātale noaga le reifo ia wauli o lea so o September. Ia, o le māsina ua fau. Te leo fau ia fau ma fau faunga. Ia, ma fau fuanga alualu ma maua na ia tātou mātua. O moe miti mana nau lava ia iai se whale o lai. Wala whātu nei ia e mele. Pe o le mele a tate ma fau fau ai lava ina o maitangata mai Samoa I New Zealand nei ma Australia. O le miti a lea e oe ave ta mai te wha onga. Lua ia popoto mata mai. Ia iai se whale mautu e tapu vai tasi iai le ainga. Awa e o mai isi tangata o mautu atu I la touru ia na mua mai. Ia pe o tangata le nae e whaatilo lau mea iai le vaai ma ngā iai. This home is like a family home, not only a nuclear home,
but it's an extended family asset for lele tau tele. Ya, pa ese sa uanga muri mata tau mawai ai male whaaloalo lau fionga whatua. Ia, whawhatai lava sa vea mo le nei fo itala noanga le nia fiafi. Ia sa ole lei lava lau sau noanga pei o le matati a lava lea nā lai. O tātou umalava o Samoa na whananau I Samoa ia. O le tātou pei o se moonga po ni moi mitinga ia o mai nei ia le leininga luenga ia iaiseru manai. Ia peila o le whaatawina o se fale is a big investment. A wale alualu iluma o ainga whapea fo ia whanau ia. E whautuina I lava le mamalu le tunu malo lava le afoi. Le whaamalo losi le nei vai tau. Ai la pa se fasili o se me fia malamala mai. I'm more than happy e whaamalamalama ni si tūlanga because that's our passion. That's our heart is to make sure so soani I le mamalu le tunu ina ia tatou manuia uma whaatasi e wana manuia na stotasi. Dia lava. Ia ia manuia tele lava ia malo longa o le nei ia fiafi whaataisa bea and to e wheloa I fo I le vai asa fau ia so I fua ia. Whaatei tele manuia malo longa o le nei ia fiafi ta te wheloa I pea. Ia manuia fo I ngā ruenga o le whai unga o le nei vai aso. Ia mai se o whena e tāpua I ai le whai ngā palota le atunu. Ia ho makamaka pua tau I le tau whaatala noanga makau kirkilo ako po ngā whewa o ia le tātou pāloka ia. Tātou talo sia ia mau mai se tala mana ia ma se tala fia le nei vai aso se I whaafile mua I se tātou atunu. Ma lia lava. Ia alofa tele atu manuia le nei afi ai whaasoifua ia. Ia, soifua. Soifua. Ia, tawalunga tuoli talanuanga ma le fonga o le tātou Polokalame e mele palamo. Ia, tātou ua tāle pese le vavai iai foe ina ua manava ngā luenga ia mga Gagaifo Faiva le atunu I le nei a solulu. Tia, olo uloto, ile manomi ole puatangopo. E ono mea tele ai sui ai sau pa asolo. I whaapea ole teine, e la lelei faa ole. E mata ata ai tumo I le tau faa sebe.
Tasilima i Watolu Amo. Radio Samoa.
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Coconut woman is calling out. Every day you can hear a shout. Coconut woman is calling out. Every day you can hear a shout. Get your coconut water. Coconut, it's good for your daughter. Coconut, coconut lion. Coconut, if you strong like one lion. Coconut, oh a lady tell me the other day, no one can take her sweet man away. When I ask what her mystery, coconut water and rice curry, you can cook it in a pot. Coconut, you can feel it very hot. Coconut, coconut lion. Coconut, if you strong like a lion. Coconut, coconut woman say you'll agree. Coconut make very nice candy. One thing great if you feeling glum is the coconut water in a little rum. You can feel like a gypsy. Coconut, you can be like a gypsy. Coconut, coconut lion. Coconut, if you strong like a lion. Coconut, coconut woman is calling out. Every day you can hear her shout. Coconut woman is calling out. Every day you can hear her shout. Get your coconut candy. Coconut, you can feel it very dandy. Coconut, coconut lion. Coconut, if you strong like a lion. Coconut, la 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 la. Coconut, 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 Sini lo uolanga susulu
se a le pongawi wala yona ele fai mai hai ui lo fai tania o e lava manau felina ai ui lea uma foi so manatu o te teo pea oe si o fatu o lava o le sini ala o lava susulu o le la o foliga o lava o le sini ala o lava tu mau pea o oi do faanga Tala flava malo le soifua e o si mea le whaafonga i tala fōu le radio Samoa. Mo moato mai saina, e se dia mara se fulu wafe vai ngā au mara si dia le se lau o waale le tau ma wa ta avale a saina, o whaaturanga mo le savali tele le militeri e whaamana tuai le varu se fulu tausanga, taruna mai a le tawalo na lua le rarangi, na si ili mai a pani i vai ngā au so whatasi, i le asorua o se te mawhi se rau whalima. O le nauwhanga o le Tiananmen Square i Beijing, o le whaaturanga i le savali tele le nei ma ufta waina, ma wai ma le awa noe wa ai ai nisi o masini fōu, o tau militeri a saina ma upenga, wha o ngai whainga wha teknolosi, ma lo rua i teimi leo le a mai mo ai i ai le tau tele. Pai loa le CNN o le a whai sa tau noanga le te tai si Jinping, a o le i a sia vai ngā au, ia ma ufta waina fōi le iei manisi o tai tai o isi atunuu, e pei o Vladimir Putin, wa pe fōi ma le tai tai o Korei Matu o Kim Jong-un. Wa te ena Trump nisi whaamtalanga e whapea o le solonga le leo le mafutanga a saina malusia ma isi atunuu wa afuai ma se lui tau mo a Amerika i le sira lau tele a le rarangi. Whai mai le BBC na whaeloa Trump i lau tu stala i se whaelo inga i le Oval Office e whapea ele leila la mafutanga ma le presidente o saina ma e sidi atu na mana o mia e saina a Amerika na i lole mana o mia e Amerika o saina. O whaia ia whaamtalanga Trump a o lipotia mai ne ngā solo atu o tai o le rarangi e awai le solo tele o le militeri a saina, wa manatu ai le Victory Day o le mai o le tawolo na lua o le rarangi i le varu se fulu tausanga te luai. Ina ua fasiringa le BBC, Trump pe talitonu o ao e Beijing ma na allies, tau mawhai e wha mautu se so o whaatasi wha wamalo e te te i a Amerika, sa tali Trump e le ai se mea wha peo tupu e mana o mia e saina Amerika. Ua whaile whainga whapaanga le Amazon Australia whaatasi ma le Afterpay le au unanga le whai ei whaatau ai tongi ina ia mawhaiona whesoasoani i le au whaatau ma tangata i le whaongaina o pengata whailangi e meise o apps. Whailoa le whaatonu le Amazon i le 9 News o le whainga whapaanga o le amawai seisi au wala e te tongi ei whaatau o tangata. Pamaya ia sa wa ai lava inisi au wala e whaalelei ati de ele au onanga mō paanga i Australia a le ala ua maua le tali. O se ripoti la tamainei na whaeloa ai o le au whaatau talavou i Australia wa amatana le liu ese mai le whaongaina o credit cards e tutongi ai whaataunga. A e sa iai fo ilu i tau sa whea ngai ma le au onanga le Afterpay i la ua whaia mai ei nisi whetuna inga i le whaatino ino la lato o onanga e le Australian Securities and Investment Commission po le ASIC i lalo o le Credit Act. E ui leo o whaeloa le fia o le to tele i le whainga whapaanga le nei mai le tau mate to tele o le a whaongaina. Ma le Pasifika, le whailau tusi o malo o whatasi Antonio Guterres o le asau noa i le Parlemeno Papua New Guinea le so. O lo iei Guterres i lana malanga aloa ia mo le wha aso, wha mai ai le aso lima o le masina nei,
Ai na whaia la whono tanga ma le pāre mio le tunu James Marape i Port Moresby e mai se na mata upo e whaatatau i a Bougainville. Saunua ina Minister vai Papua Papua New Guinea de Radio New Zealand o Justin Tachenko e amana ia lo lato tunu le mata whaioi a malo au whaatasi mai whaawau fo i ona iei de sao Papua New Guinea e lango ai le mata whaioi le a malo au whaatasi e mai se mata upo e pei o whasosoani mo tangata o le whaatinoina o marienga e whaatatau i tūranga mativa suinga o le tau ai mai se o whamai. Ma le tala muli, i tālonga ua whaino mai le vasenei o le au o le Fijian Drua, ma le Moana Pasifika, o le ata i fitua la tālonga o le awhaia i o lato malai le taamrisanga o le Super Rugby Pacific o le tausanga whaurua a whelua ono. Nono winga mo le Fijian Drua o le a fitu tālonga e whaia i fiti, e mai se ni malai lau toka Malaysia Stadium 4 wa whitaua ina. Se tala fia lea mo le au o wale a mawhaifo ina toa tere tangata fiti e mai moina le tālonga a wale a whaia i whanua. Mo le moana, o le malai North Harbour, le a whaatino ai a lātou tālonga, e mua lawa le lafta winga ma le drua e whaia i fiti, le a whai mai le whaia onga le moana o whaalongo tana umanga, o se tālonga whaapitoa, ma o stasio North Wanga e whainga tāuna tā aloai, a ua nofo sauni ia i whapea fo i reisi a lātou tālonga e whaia i tonga. O le moana na whaatulanga i au e walu pito i lunga o le lua wherua sururima, ina ua whaia i nairi Waratahs Australia, le drua, blues, Crusaders, Hurricanes, ma le Highlanders. O whaeloa le teo whawa malo New Zealand le tausanga fowe ato i ele tolu suru tausanga, talo na whanga solo le taamisanga o le Super Rugby. Tala ia le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le negi aso, manuia ngā ruenga o whenga iai, soifua. Radio Samoa, tasili mai batolu, amo. Radio Samoa. Tasili mai tu. Amo. Pea na nā, le siu whonga le tamaitai Marina Davis se tāwalunga tuai a tātou telefou. Ia, mo le whasalawina i le teimi muli o le nei fo i a solulu ma le o ngā tutonu ngā le mū o le nei fo i vai aso. O le tāpenanga le nā, a le sui o le Radio Samoa, o le fionga ia po le tamaitai a Miriama la la toa Pomare. Alo lala ma papa au ma fa mautu i Sydney au se talia ia male na fo i au nanga ta ua wale no fosilafia ele tunu o le tele o me o lo tup ele ngata ia i tatou i Samoa le Pasifika ia ai fa pena fo i New Zealand nei Australia America ma isi atunu o le lalolangi ele la lau to fa fonga tune ia ole na o fa ile savali fo ile a saina. Ia, ma whaali ai a lātou mea tau ese, ma le to mai whaanei o na pō. O hana fita ma lona malo si anga wha military. E whaamanatu ai le walu se fulu tau sanga talo o le mai o le tau o lona lua le lalangi. Ia, lea na matuai tō tele i lātou na maani liu, ma whaau mati ai o lātou soifua. Ia, ma le tō tele fo i o fita a Samoa. E le ngata i fita i New Zealand nei, o fita Australia sa iai i a lātou vai ngā au. Ia alo mata ma whanau o Samoa, ai mai se tuile manua, le malo tele o Amerika. Ia, maua sisi whapoponga o tātou telefona, i vai whanua i le asoa tai aho. Ai mai se o meolo tupu i Australia, New Zealand, le Pasifika, ma isi a tunu o le lulangi. Ia, o le au nanga whau au pea, Miriama, alala toa Pomare.
So e whau le whatalofa mo le ofolofa I a te oe o na sa tuli te mo e le tātou taimi o na o le tāua tele o le maua mai o tātou whafonga o le tātou polkalame pe o na iai I a le whaletua I a e mele palamo ia whapena fōi I a le uso I a Matt Luantua. Ai mai se isi alo o le tātou watunu wa le maua mai se a vanoa I le tātou polakalame. Ia e peo na iei fo ia le sunga. Ia le fionga le swafa ia le malu, Bob le malu. Ai mai se o le sunga le I kamuta. Ro to tele tangata lo Faiva walau mai I so tai mai I a te ia. Le sunga ia Thomas. Ia ma le tautua fo ia lana company o lo whaingoina o le Builder's Blueprint New Zealand Limited ia e tāua tele lo wala au le sunga Thomas I le o luatasi 558 tolu ono wha o luatasi 558 tolu ono wha ia o alo matama whanau nei o le tunu o lo lātou whaatino au unanga ese ia ma whaamari nai ono o le whaongaina o le tātou ngana ai mause o le whaamaoni o le whaatino ngā ruanga whaamari nai ia whina ngalo o le tunu ia whatalofa fo I le tawhatolu o le tātou whanofo pa ia mamalu wha le malo pa ia fo mamalu wha le anganu ia ai ia mawalunga sa vi ingo le tua I le tāpua inga a le au whainga ruanga tutofi le tua ia e mai se fo I o le ainga sa le vi whatalofa tababu tina matua o le tunu po fia lava le tafa o lo whafonga mai e mai se New Zealand ma Australia ma Samoa tuila ma manua ia whapea fo I Hawaii ma le malo tele o Amerika whatalofa ia te oe le tamamatua ma le tina matua tu asinsino le tunu whapoe moe o no manuia o tau whaftai te talo whaftai fo I tāpua I mai I Faiva o alo matama whanau o Samoa I le aso ma le aso ia po whea lava e tau tua I le tama Samoa ma le teine Samoa po Faiva e whai le ngātui whale o Faiva e whai le vātetea o po Faiva fo I e whai I le tua sivi ma le tua vau o totolu o ofisa o whale whai ngā luenga o whātoanga po o whea lava ia malo whai o le Faiva malo fo I o tau tiute o lo o ngā pātia I lea aso ma le aso whatalofa whapitoa I lunga o le tātou api o Fōringa leo penga ta whailangi the Facebook page ia whapena fo I o tau o lo mafuta mai easy lava fola TikTok wa tō tele te ngā tau o wawai atu so leo ka kipi mai ia ka ole a tau sa vema whai e la tau TikTok ia nei mana ia a whai e maali e momori e le sa vali ina ia ulu matua whalau manu whale a sa tu ia maa o le mea tā hua le nā tātou tali e tele I o mea maali o le a tātou tali e fo I ma tatai ai ia le whina ngalo Samoa ia ma tatala fo I le tātou leina awa I le neiva ia so atoa o te manatu a ngā I pēr le tātou atunu ma whenga iai ma le whaita wina o le palo tatasi le mta upu wa makwangi ngiva ia mama moso I malo whewhe o lo stasi fo I mta upu e masani o lau tala noa iai I le tele o tau sanga o nei meo whainga palota ma le tele fo I o palota sa o a ngā I atu iai e whai e masui o le tātou le tio le tele o tau sanga ma whaasala lau mai tau alu manga o ia ma mea sata wa ai iai leo o mai lava e nei mai tau le la tōs fu tau sanga le matua o le Radio Samoa a o lea lava tātou te mata I tuina ma mai tauina le matua ma mau I sini ia matua pāo Jerusalema le toso ba ele kako palau we are so far behind in terms of technology digital world what is happening to us e o lava I whainga palota e o le se awale me whai o le tātou palota atu ai fafo
Ua matua le ai se Samoa vai la a maanga I luma. Ngā o le Samoa koutu pēka le mele iei nei. A o tātou o le atunu. Nau lua I maua lo tātou sa alo tonga ma lo tātou wha kemu kalasi. I atunu mātu motu o le Pasifika. Ma isi atunu te tele o le laulang. La le mele tātou te iai. We are so far behind the digital world and the international technology. We are nowhere near. You know, I'm sorry to say that, because o te mana o whaita loto tangata I whalongolongo mai, o lo tū tangi olo, I ngā ruenga nei. Nau no whamalulu mo whatu e se atu. Whasifo fo I le tūlanga, o mea nei, wa lewa ona te tau o na o I le tūlanga māua lunga o Samoa. A lele mele tau te wawa I tune iai. Aua whai nei tio sesi. Ma la lafo mai ia ni langona. Au te le pole fo iai. O lau wa ia tau malau sa altonga le na. A se I wha ia tu pea langona. Le anga ta ua le wha longolongo mai ai o tātou te tai. Leo le a fau le whainga malo. O te tau foi o le te tai ai le finangalo o tātou te tai. Ina ia matua I wha mautuina ma wha mausali le tūlanga o le technology a Samoa. Ai maise le nei matanga luenga ua lewa o le te tau o na matua I au talu I lunga taipei o le au talaina. Ma le au taluina o se toanga. Wha toa tolu masina talu o na tō. Aisea. Tele le taimi alu ai. So many resources, money, time, effort, people. Aya. Ele mawhai ana tātou au sia, se mea tasi. Ele mawhai ana tātou whaitawina, se pālota I le lusful mal whai tu la, fastful mal valuaso. Aisea. Our system is way behind. Our system is old. O le alale me amata mai ai. E amata le tātou toe fōi le whawai. Sila sila mata ngai o tātou tai I le whawai. O te le whaitioina le fionga le komsina. Lana fionga le whaasina. Tuia filolo. Alexander John Stanley, you have done a marvelous job in terms of the time frame and the limitation of time to bring this snap election early. Ioe, o te le tio le fionga le komsina malana au onanga malana tautua ma le au whaingaruenga. Ai o te whai tioina e sa iai bua mua I le telo tausanga umawai, se ia o mai lava. I komisi whao popo e sue na mata upule nei. The Reform Commission for Electoral System and the Electoral Commission. Tangai, lea mea leina tupu mea nei. Sa whaila usuenga. Ina yaso o tona I atuma o tilo ai le tātou whawai. The way we vote, our voting system, our voting habits. Ea lana mafua na whaingatā, ma le mawhai o na tātou whaia, se whata oto tonga sa o le mata upulea. Ona o le tātou whainga palota, o lo wha ngā ai le matai system. Le whātulangana lea na a whai mai e o tātou tu a ma le tele o whainga malo tūna I atu. O le mata upu lea te tau ai, o na maua le lua vai tolu e teu wai le tūla whono whawai o whainga palota. Tangai, I matai. Tangai le toi au maia, o le vaenga o le palota o le lua sfulmaritasi. Tangai I le awala o lo le stala ai o tātou tangata. Ua matua I tele na wā, vaenga mana o mia o le tusi mai I, o le tusi mai I, o le wha mauninga mai I, o le wha mauninga mai I, o le monotanga I le lotu o le monotanga I le nu. There is too much requirements that we have to go through. Tele le ngasu ma le ngau ngau sa.
Ioe. O le whaatino i no palota. O i e whaatanga i o. I o tau sinsila i ai. I nei e tunu, mena e leino whaato le matai system le a lei ona solo muli mampei se palau e toso mai tua whalo i Jerusalema. Ia le tātou system me lea tātou te alua i nei le teimile nei. Awa ele aia sisi atunu ulatou te whaongaina se matai system, oratory and a chief system. Matai. O le loga po oile matai e palota ele tangata. Wa tele matai. A o a matai e a fo e amana ia. O lo les talai. Ma le tu malo e les talai. O se whainga o leo o te vatua, ina ia toe tanga i masilasila i ai le komisi. Lātou te suia ma tilo i le toe whaafawina, a reform committee or a reform commission to look at this very, very carefully. There's so much requirement needed for our registration. Tele yo mea mana mia. Vato ama whai o na whai lau le stala. Ia lea wau tō wawai e nei. Whea lau i tātou pepa palota na whai nei. Whea tātou ID na whai nei. Ia awa le mea nea lei. O na le mana o mia. Ni mea ni biometrics i nei e whai e dio fingerprints ma isi mau lapisi whapena. Nau Samoa, nau sa munda le tau te ta aloi nei. Ai o la o fau tuanga ma le tu o lalo le nā. Tangai le malo lea o le atu le mai. Sila ia. I se me wha whaingo fia ai. O na toi wha ta oto le lei le wha vai. A whai o mana o mia. Le tu la fono. E teu. Po le whawai e teu, whai le nā mo i tātou e whawhaingo fia ai. Wa ai se komisi o mai sa, tanga i masilsila le mele, awa le komisi sa masani o na whaangapea, uma whainga palota, nei lava matanga ruenga. E whea ngai pea, ma whea ngai pea, palota lau tele le atunu, ai le mawala. A umana fo I atu isi whawhitauli. A tūla I mai isi whawhitauli. Wa fōringa mai matua corrupt atoa le system matato. Wa le iloa po le a le sao. O I palota e tau na whaitauli. Nā teimi a o I palota e moea. O I o te tonu I e whaitau palota. A o I palota e loka sa I aulia a whea. O tau whanonga mai le mele o te whātua I nei Samoa. I le telo le ngaunga sa. O le taimi ua maua le pole nu, o saini le pepa. Ma wha maunia. O ma le saini le pole nu, toi saini le tamaitai, le sui o tamaitai. Toi mai le tusi le whaife au. A mai le tusi nisi matai o mai e sworn in affidavits. Moli mau tusia ma moli mau tu fofonga o I lātou e o mai. E moli mau. O le sui lea whaorioli. E whailana monotanga le nu man lotu. A o moli mau ia no mai moli mai le sui lea. O matai e le whai monotanga. E le I le stala ina fo o lātou matai. O whea le sa o nei mea. Uma le whainga palota, o I lātou uma sa whai masui, whaoriori, matau vai le palota. Whaia ina, pā uma. O lale me whai, nā mai uma e tule epa, ma le I chapipi e o mai e se e le komisi lea. A o tangata o wha mauni al sol tu la whono. Ma pā ai le palota, ma le mwhai o no. A le la mai lau sol tu la whono, e whaili le reform po le teu unga le tu la whono, ma wha fau le mele. Le lau tala noa tuai a nafi.
O leva na fai. Lala mena alaina mai I. Ia sui ina ta mo te pa o il fam sinonga pa lota la iti po pa lota uma lava o vaenga sa fa sanga iai. Ia lea tangi ma lea tangi. La tau te soli le tula fono, fa maunia le soli tula fono, ai toi o mai e nofo I me se ei. Mel na lea no faiatu. E ta tau o na whaatupu manatu. Ile min star. Lava ia le matanga luanga nei mutua. O le min star fo I o leo e va aia le matanga luanga leo whainga palota. Ia matua toe tanga I masila sila le lei I ai. O anga vaa. The eligibility, the requirements, the registration. Ea pe a whaingo fie ia le mea. Po tātou do nofo I tātou. Ma whau le tūla whono, tātou te polonga ai. Ma le mautonu ai o tātou mawhau. O le ala le ungo mene. O le sa o le whaita wina o tātou palota. Ia lena. Tau o le tātou toe vava ai ma sila iai. E si whanga me whaina whai ai. E sui ele matai system. Sui ai ma le universal suffrage pe tātou te lalango. Ia palota na o la tau e lunga ato lusuma tastau sanga wha tā whea le matai. Au ai nei toe vevesi. Ai le mawhai. Leanga o lai ta oto le whawai. Na o I la tau. E o le tofi. Ma e sa palota le nawa I tau. O e ua wha mawina o la tau swafa matai. A whai la o le mele o le vevesi ma pisa ai. La o ngā le na wha o ngā le swafa matai. Ai le mawhai. Leanga o lea. Na maali dia iai o tātou mātua I le whonu whawai. Se I o na tātou tūto tasi. I le whaabatai, the matai system, including le whaatemu Lea I ama le saolo tonga tangata e whaiai. Lesi mea. Lea ngā. E whaiai le tātou lua hafe tā la e whaasala I le tangata. E le palota. O le tangata e le stala. Lea ngā. E te tongi e le sala le tangata. E le palota. E le oni mea e nei o te tau o na avesea. Ina ia tu watu le saolo tonga. O le tangata e filifili ai. Ma te tala ai no tanga o le ai a tau. O i eise li poti. O ni tupe wao. Pe fia I la tau te sori le tu la fono leo le palota. Le fai o le stala. I se tala o le tupe. Ale matanga alwenga. I lea tau sanga ma lea tau sanga. Nā mea la e whai nā mea e le tuulo whaatiu tala loa. Pule le tangata. Awa nā lana whai mea nei. O le lava o tangata palota. Lua. It was a deterrence. Le ia taho fi e le tangata ma le o e whai le palota. O le whatangi si atu tangata I whafo. Se au maia le nā wanoa pe a whai o autou le whai a ma whao ngā ina la autou a ia te tau ma le sao le tonga. E whaatino oi palota. O le tangi atu le tunu I whafu. Mai le hawa noa se I whai ai. Ia le wha ove vesi nei meo whaatosina. O i nei New Zealand ma Australia. O lo o tanga ai le whaatosina I le tupe. Na watu fo ilesi o porkalame. Whaatanga le whaatosina I tupe. Ai le whapela o ni tupe o e tufa I tangata. O le whaatosina le whai I tupe I nei. Stationery, billboards, advertising,
the media, social media, television, newsprint, pamphlets, radio. Ia ma mea ia whai nei. O mea o whaalawi loa. Lobby groups. E o e whai matalo whanutanga. I lea i tumalo, ma lea i tumalo. E o e la unga ai. Ma mo moli o lātou. Anava tau. Ia le e whai, le ua whata i tai ma whai e la uli Samoa. A lea ua matua whiita i ai isi tangata i. A lea na tau muri ai a. A le wala la o lo whata oto mai le tula whono o whainga palota a New Zealand. Le la utala loa tua a New Zealand. Ia whaalawi loa le au whainga o le tupe. Pe fia se lau wafe pe se lau tā la lava. Po oili tangata sa ia donate. Na e tau sila i lunga o penga ta whailangi. Labour is just about, the Labour Party is just about to reveal its manifesto. Would you like to donate $10 or $20? Whai le lei le mala malama ma le manino le mata o le la. It's all transparency. A whai fo i ai se vaenga whai po se parti whai. E o atu i ai se 5 afe, se 10 afe, 2 afe, se lau afe. E ta tau o na whaalawi loa. Ele lātou li poti o le tala o le tupe ina ua mai a le whainga palota. Your financial statement of whoever lobby group that contributed financially, no matter what amount of it, has to be recorded and forwarded in your financial statement of your advertising campaign. Le mea le nā o lea ua tupu. Le ala fo i la le nā, e leia ma le fi naunga o lo whaia i nei. I mea tau tupe, pe fia afe, fia sefulu afe, na whaalu tangata le national. Fia sefulu afe, fia se lau afe na alu le leipa, ma isi pati whawhai e o lava. Ia Winston Peters ma lana New Zealand First. A le whalawe lave i tātou i Samoa. E le mawhai o na pāsia se tula whono. E whao ngā ai ni tupe, a wā e soli tula whono uma, mai le ai seisi e wha maoni, e tautala sao o le vāenga leo le tupe. Na fōa i mai e se company, pe na fōa i mai e ni tangata e whasosoari le mātou campaign, ma le mātou whaalawi loa. A watu fōi, se tula whono e whai ai i a meo financial statements e tau mai ei tupe na whaalu lau tau campaign ma lau tau whaalawi loa e tala pelo oma. Pe fia se fulu wafe, fia se lau wafe na watu. Ai mai a i lalo, pe na le wha afe pe tolu wafe. A whela walu ele mea pocket uma tangata. Tufa i sui whai pule ma tangata wha pena. Whai e ia mea le pāti lava la tauia. E lei loa, ele ofiso le tupe mulmuliane, ia ni a la tau. Audit reports, audit financial reports. Ia, ele o ni mea e o te tau no o iai. Ia le whautanga le minsta, ma le whainga malo, langa leo o fau le malo. Le fau le malo. Ai pe o mea uma i e te tau na tanga i matoi se sila i a lo tea pe a whai. E tau au fia ma tau a whai i le mauta whono ma le palemene. Mani tū la whono e au mai i luma e tala no ina i tono le mauta ma le palemene o Samoa. O lewa na lau manu ia. Ia la ngona o tangata ma whaipule e whamai a. Whaatapula sina 5 wafe po se 2 wafe tu i nātu le sui tau wā e alua ia e pulenga ia lang kufanga kupe. Whai lang campaign po le a lava lana whaalawi loa. A le whaalawe lawe. E tu whaatu le 2 wafe. Pe o le 12 wafe whai le campaign. Ma whai atu la ia le ia fo i mai.
Ma mai lau li poti wa umano o kika. Financial report. Ai au mai. E sili atu mea na whao ngā, tupe na whao ngā, nai lo le mea leo au mai nei. Ke sili la o whela, i tupe i na tutoe, i le tuftu whanga lena avatu nei e, ale sui alu e whaila na pālota, whai malan campaign. Nala la lelo whai atu, lei masai si e wha maoni, e o mai lo i mea tau tupe. Ia fumwhalo i nā mene mea. See, because this is a very serious issue. Amatotia, e tā ua, le toe fo'i ma tepa, ma toe tilo ma sia tu la fono le matanga ruenga nei. Ona o mai leo se whaamtalanga masalo ai ua utou loa, ma whaafunga fo'i ai. Se i tātou o su e mai mōmua i al kako kengi o ati. Te ura ma nava ati ai li a wātua tātou li poti le mo i tātou tupe. Malulu atu e whakasa I sili I sawa I le motele I se la whai. Ia, langa o le ua tuta le sao le tamaitai o ati. Ia, whai mawhonga tau moli o le pulenga. Ia, ma le au whai ngā ruenga. A le Henderson Cars whatalo whatu ati. Ia, malo le soifu manuia malo fo le ngā lua le nei aso. Malo soifu savia ia lange mawhai atu ilo whapeuna. Fafoina le tapo kalami ia malo lava le ngalo lue le nei aso I ova ai atule mana ia mai o le tau le nei afi. Wa mele nai tu so ofisa o manu ia mea uma. Matango fie mea uma. Io e. Whaftai le tua le matango fie fo o le lau fie o le nei aso. A mai o la utau loto a manisi fo I sa a fea masia o le nei aso. Io se ripoti asi I le tato whanata avale le nei aso. Whai lava se bisi lava ia le tato ofisa. I le malo la tunu sa whapeona nga I mei apalaini ala tu sa avale. Io o na isi o tato a inga le sa nga I mei whai ala tu sign up. Ia ma piki ala tu sa avale. Io le pisi masani lava le Henderson kasi aso uma lava. Ia o le tasuaina lava le malo la tunu o lo whapeona. Ona o mai fia mana o mia se sa. Malo whaftai. Ei nisi sa saini nia ia lātou konkala te fau I le so? Ia sa o le, ia e whaila vastu o tele o na ia tatu a ngai e na saini a lato konkarate. Ia o isi o le nao mai e piki a lato savale. O le sa saini a lato konkarate I le vai aserentea. Ia e te tae o le fatu a mawale se taimi a vanua mei ngaluenga. Ia le la fatu a o mai e piki a lato savale. Ia, malo. Ta ua tele le... Ia, au whana I ngalo. E malo lo am tapuli le tātou ofisa le ono. Ai wha wapeo na tala le tātou leina ma le leina of sota inga ma le Facebook page se ia pa ia le tu la se fulu ma le tasi nane. Ia sa o le sa vea, ia o le tūlanga lava nao lo ia I le tātou au nanga, ia e kapuni lava le tātou ofisa nei I le tūlai ono la fiafi. Ia ai o lo whapeona ia tātou ofisa o lo ngalulue pia.
ia se ia pa ia na ne le tula su matasi ia o le au nanga na ale Henderson Cars ia o le au e alu e merpo ia ono le to atele lava o le mbalo la tunu o lo fapeona ona vala au mai ia pe se taimi o le po ia vanua ai ona faso a paule taimi ia vanua me la songa ruenga ia pe o le ala na o lo fapeona ngali lue lava ni so le ofisa ua Sofia ia e ngalulue se ia pa ia na ne le tula e po ia so lava me la songa fua ia se pa ile le sa ia malo fa tai ia o le application for le al tangata le pensione mo le benefiti fai ona fa malo si al tangata lo ngalue full time ia ta ua lava le tulanga le ua ta ua sapea ona le to tele lava na ia so a ina ia vala au mai e fia mo se so soani ia palainta avale ia pe ta io lo fa pio ona benefiti ia o le tulanga le benefiti male o requirements o lo fa pio ona au mai e ta so finance ia e mana o mia lava tata full time ia tata le full time e so soani pe support ia na ia tata ia e benefiti ia e lo ni tula fono le Henderson ia au tula fono finance lo fa pe ona tuina mai amaso ia mai so se savali fo i tula fono lo fa pe ona tuina mai ia e mana o mia lava tata full time ia tata le ia e na se soani tata le benefiti ia lele ia fai bua atoa tino va to sili le se va ngo pa u le ta fa talonga ia la la fo tu le dai tu e mail ta telefoni ma le tuatus ia pasailawa sabia ele fa umaina ta pokalami ia e o ai lava lo firmana o mia se soani o le sa ilingo se tavale ia vala au mai o ati ile numero vid 4 ile oval selau fitastasi ia pesu sa au mai foi ile maso officer nei o le address o le tasiva fa Kevin Drive i papa soe ia pesa email mai foi lunga le maso Facebook page ia nei alu le Henderson Cars ia mala o falo lava fa sai tele lava savea mo lava no ia ta to filo tai au ia ta pokala me masani lele ta filo i tai au foi le da ia saunga le mu ma tau nu o file mu i mauta malawa ai malui tele le ia fiafi fa soifua ia fa soifua savea lo fa su mani tele fiafi ia fa pena foi tu mai tai o ati mal tato fale ta vale le Henderson Cars et mo le tuatusi se la weavers fu mal fa Cavendish Drive i lai papitoi manukau ia mo le telefoni o le lato no fuanga o le ovalu se lau fitu tasi ia au nanga le na ale Henderson Cars ai ele falinga ta uale nei te fia vatu mo oe mai o te loa o se wha mrianga lea mo i tātou uma o lo o iai Samoa ia mai lātou fo i nei New Zealand Australia isi atunu o le lalulangi o lo o iai le nau ta inga fo i lea fia lafos ta vale i Samoa ia mana tua le taungata le ngata le taungata le ta vale lavala i nei ai o le freight service fo i lea e toi tongi e le tiute ma le watu lunga le vaa tu tongi lunga le al fasisi laga lani o le fa mlianga le mo i tātou o la i le selen ma ua nofo mai Samoa e fa tali se fa mlianga e maua i se ta vale ai maua lava i Samoa fasisi lang ta wole nei i lau fa fonga fa tulo wat Samoa ia e mātou te fia lava e fa ilo i le fonga tia ia le tau o fonga ioe po o le tender process a le tātou fale ta vale le Moana Rentals o le tele yo ta vale mata ngofie o le ofia fa tau ese ina atu mai le Moana Rental ya tasi le fale ta vale le anga le tele ya le atau se ve pe atau nu ulo le mala valele ya watu le tangata maleki o le ta vale o ta vale anga ta vale ai o le anga nu ma le tu ma le anga le pulenga le Moana Rentals ya pe tasi pe lua tau sanga o lai le lei lava a to le tawale le na e whalua iai. Ia ua manatu foi, ua te tau na whaafou ia
le tele o tavale. Yo tavale la nei o le a whai i le tenda ia po o le whaatau i tau o whonga i o le a whai. Lea la o whaasila i nei le atunu. Awa o le Moana Rentals e lata i le lua se lau a latu tavale fo i lea o lo tu i nātu tongi pau. Tongi pau fo le whao ngā e turisi matatu a inga i malanga atu i Samoa. Le lau minatu ai. Le a whaatau i nā ese atu le tele o isi tavale. Ia le a whaafou atu isi tavale le fleet. Ale Moana Rentals. O le whaasisilanga la. Silsila le ilunga le tātou apia fōlinga le Facebook page o le Moana Rentals. Na iei a toa lava le lisi māta o tavale fia whaatau i nātu. I le tau o whonga lea, tendering process. Ia, e whangata le nei tau o whonga i le aso sfulma le iwa o September. No luinga e o le vaso lea mauna tu atu. A lua afe lua sfulma le lima, mai e ia inga whapitoa. Molo sila fia, o nei tavale. Ia, o lo ova aia matau sia le lei lava e latu insinia whapitoa. Ai ua o lava fo i le vai teimi. O le vaitemi fo le nei o le tausanga. Ia, ua o e te tau o le whaatau e se atu wai. Ia, au mai nisi tāwale fau. Ia, wa le wha au wina o le tātou tautua ale Moana Rentals. O le lau fofonga fia ia. Le teine o lili ma i lato uma i le ngate o lato ofisa i le malai ma lili. I fale olo. Ia, whapea fo i le lato ofisa au tū. I na... I alafua. O le tāwala na mō nisi whaamtalanga whaamulmole wala awane ia te vanga pōniu Johnny Akau i le telefoni i Samoa le fitu ono lima o iwa lua. Fitu ono lima o iwa lua. Ai mana ia loanga i lunga le Facebook page punch in Moana Rentals in Samoa. Ia ai mana au telefoni na le tofa ia te vanga pōniu Johnny Akau i le telefoni fitu ono lima o iwa lua. Arusa o e lunga Moana Rentals Facebook page o ene i emisia se ta vale family na ilo loto i ta vale na o le a ua tu i lunga o tau o fonga i le Moana Rentals Facebook page ia so esta vale sefel ke le okupe fa kauka vale ngai ko ki e kulunga le va ko lo ko o ko kongi male ki u ke la po ala ya le ta hotele ya ma fa manatu to ifo ya te o le ta hotele o le tulanga o le o nanga le ngata le Moana Rentals ya fa perfo le ta to Pacific Easy Money Transfer ya o company ya ne ye lua ya va lua ele ngata i le ta vale mo oe ya pe fa tonu le ta vale ya ai moise e te taunu otu o tu ta vale o taunu o fo i malau tupe na lafo atu ma fa momoli ele Pacific Easy Money Transfer ya moli e tu fo ile fa malo ile fionga ile saoli i tuala po le fionga fo ya muli angatele ya po le fionga fo ile pesta ta male langi Alan Stowers, ya, ma le faltua, ma le pulenga, ma le ainga lii, o le pulenga ato le na, o le Pacific Easy Money Transfer, New Zealand, Australia, ya, fa pefo i ma le tato Moana Rental i Samoa. Pelenga upolu talo flava balol se fumanuia, mai ina i tangata i tuvava atolo o mai mua mai ina i San Francisco and also Texas in the United States, Palmdale, California. Ino sia fatumiti ti soli, ya fatalo fatu nisi lo mai mua mai Alaska, ya nisi fo yo tatu aingo mai mua mai Hawaii, male malo tele o America, tatu tina, ya anti afamasanga, ya po anti poile whanawelave awhamasanga poe la ulu malatumai tayo Ivan e mautau I kahuku I la I Hawaii. Lole si fumanduia. Talofa mam, si o mātou tina, lo whanongalongo mataputapu ai mai, so alo, la whaieli, ia,
le ulua ia li whaapalpale mata o le alofa so alo lavea. Tala whatu mam, alo le tapu ai mai, ia, alo fo le ngā lua le nei aso. O o mai lea o la utala noa. I nisi nei o sui o lea ua wha mautu mai. Te lo o umona o tō wha whongwhonga fo iai. Wha iunga o panota ua tau nu uma ua alo ia ma ua kaput ua uma i le to yesi suinga. Sa whatalua o tula i mai ai le sunga i atu ia. Takes the seat, HRPP. Nā lofi numero lua, confirms the seat of fast, ai ono Dr. Alec Ekelorma. Whale ata le wha, confirm ai le seat for ale, vena ale, le to filing o amatua o le fast. O le itu malo vai singano lua, ua whamautu mai le nfoa, o le tuto tasi, motu a pua papali i Henry, ia, ua mamulu ai le nfoa le sai le sunga ya valasi, la pito whanua sele sa avia fo i maminsta o le matanga luenga le soifua maloloina. Palau li tolu, ua tula i mai ai ia le fast, a leo te whalongolongo tunei, o le tuto tasi le nao motu a pua a papali i Henry, e aluanga i le fast. Aia lupo tea, Tony, aia lupo i palau li tolu, ia, ua mamulu ai le nfoa, o le fast, te whafonga. Palau li tolu, o le nfoa, ua umia nei ele afionga aia lupo tea, Tony, aia lupo mo le fast. Ua mamulu ai le nfoa sa se ei ia le tofa ia langa ia. O le o le i tumalo faleata le tasi ia le wa umana toi faitawina ia palota le tumalo le na ia le faitaunga mo mua sa tula i mai ai ia manu leua pale ta sala ia peitai o le faitaunga muli lea alo ia ua mai a ia ma ua wha mautu mai ai ua ave ele HRPP ta wala atu i le palota mo le fionga i le whamuina o papo o eti ia ma ua ole no forlanda le le HRPP ala tau e sifo le ua whamautu mai taitu ave la faele la faitele ta ititi o le fast o le for le fast ia ua se iai ia le for mai i le afionga ali i manu alofa tu au o le HRPP. Palau li lua, fiu fa o le tane pone fasio, o le fast independent tu do tasi, e tasi, whamtau tia o le ai fi nawa i ala ua, fiu fa o le tane pone fasio, ia, ma, e tasi a le palota e man malo mai ina, ia au le fofo i sase AI, ia le si fo i sui o le fatutua i le tusa mo utasi le sui te tai le fionga ia le ota laki sio. A vele nei avanoa e momoli e tuai le whamaloma le whaftai i le ngata ia manu le ua pale ta sala. Sa se i le tofi o le itu malo matou whaleata le tasi vai moso ia mo ngālu wenga le lei. Ai mai se fo o le lotu tele ma le whamalosi i tūlanga o taimi whainga tā ma luti ai fo i puava o le mautonu o upwhai o malo. Watu le whamalo mwhamanuia le tua, e le one to whinga le whainga malo. Iai fo i nisi whaamriango mo mai. Whapena fo i le tolutonunga, i le fionga a le ota laki la mustele sio. Watu le whamalo ma le whaftai, i le tulanga sa iai ia le maea i le tūlanga o whinau le lei. Ngāru wenga le lei sa whatino. A wā le tātou tamau a inga ma le poloketi o le tasi le miliona. Nganga e monga numero lua ua whamautu mai ai. Se wā muli fasi toma o le fast, o le i tumalo si umu, o lea ua tūlai mai ai asuao whaalongo o le tūto tasi. Ai o lo o maitawina. Ia o lo o iai ia le
tala o lau manu ia. Ua fia ngai asuao whalongo. Lea sa tuto tasi. Ia e a veo se sui o le whatutua i le tua Samoa tasi. Ia ma ua mamulu ai ia le nfoa. Sa se ai ia le whaipule o le tumalo le fast. Le ota tu uu ansi. Watu le whamalo tu uu le ota. Whamalo le tau wivi. Whamalo fo le tau wata i le turanga o le whilaunga sa iei nei. O te whamautu o tupea. Mai singano tasi ua whamautu mai ai o le nfoa. Ua i le fionga ia amituana i loma o le fast. Ua mamulu ai ia le nfoa le sa se ai ia ni wawa eti malolo. A ana lofi numero 5. Ua maule nfoa i le fast a whamasanga leone. Ua mamulu ai le nfoa sa se ai le sunga a toi sulu Cedric Schuster. Sa le fast a le na me ilo o le sap. Ya, le fo ina tau wama i ma le sui leo la sei. Mai nai le fio ango sa te pola ai le imanuia. Nganga i fomonga numero lua e ono sui tau wasa tau wama i na. Ya, le tu malo le i sa monga ma le whango rii. O toi tu la i mai ai le sui o le fast fo i sala tu. Ya, o sanganga le wha. O tula i mai ai, le sui o le HRPP i a le levanga. O mamulu ai luna fuasa se e ai le fionga a tanga loa poloa. Ngā ngai whamonga numero 3, o se e atuai i a le nafoa. Ma whatu mawina i le fionga le te whono lea wa vea neima pāne mia. Wha o lioli tō fia whiriwhiria. Le sunga le lauli le mali e toa. Sa tau wamba iei ma le whaletua i a whaulu sau, ma o i ungo o panota nei. Mai mō ma fia whalongolongo fo i a i le tumalole nei. Langa sa tele lava fo i le whetaua ina, i a whapena fo i a le tulanga o le pe sa folinga me sa vaile fo ngati a sa toa lava fo i le tumalo. O le ungal na palota, ia, la uli ale mali e toa, valu se lau wono se fulu maleiva. Faulu sau tafi, valu se fulu maleiva. Sanganga tasi, ia, ua mai ale feitaunga, ua se e ia le sunga ia lo au solo male malo keneti sio, toi tu mauai, ia ale nefoa, o le HRPP, i panota e tasi lea feonu se lau lua se fulu maleiva. Ngangai monga numero tasi, o leo ua tula i mai ai i le tofa i a waa wao, a lofi po o le fast, o ia fo i le whaileu tusi a wao o le vaenga whai. Ma ua toi fo i ai le fo sa le aula, ma ua mamulu ai le fo sa se ei le fionga i le i sui pane mia i le pae ingo o tuna i atu tuala te vanga Iosefo Bonifacio. Fasale anga numero lua. Ua whamautu ai le na fua mo le HRPP, le li whaipule, wa ai lua centenary sa mau. Ono sa lau fitus fulma le valu. Ia, ma ua mamulu ai le na fua sa se ai le suicidi o na la ititi o le pāle mene le pāe inga na se ima vai atu nei, ma ngele se kati fioi o le fast. O i unga o panota na, wa ai lua centenary sa mau o le HRPP, ono sa lau fitus fulma le valu. Ia, ma le tofa ia mangele se kati fioi o le fast, e ono sa lau se fulu panota. Sanganga tolu, o tula i mai ai, ia le fionga ia sala, tuala poto, ole no fo le fast. Iwa sa lau, tolu se fulma le iwa panota, tulua ia i le sui o le HRPP, tuala Oliveti a hima. Na lofi numero
Nea, ana lofi tas. Le ua tulai mai ai ia le a fionga ia anga seata, tanu vasa, o le nufo le fast, ma o ia fo isa se e iai le nufo le pa engalon sful fitu se ima vaya tunei. Ia, le la le ufa longa tuan le la o whapea ia se saunua ngā tule e pa i le komsino leo leo. O il komsino whainga pano tai whapea. Ua matua i mamawhatu le avenga. O loo tau ave ma tau amo. E le fionga le komsino whainga pano tamlana au whainga luenga. O ta tau ona tu watu se teimi. E malo lo le le iai ia i lātou nei. O i lātou e le o ni tangata whainga luenga o ni masini. Le la ua whaali mai fo i isi ata. Le social media ma le upenga ta whailangi o whailo mai ai i ata o momoe. Ua tō whawha ma tā titia i lalo niso lau whainga luenga tā lo whai. Ia o momoe lalo lau ua matua i le la wavala. O le vasiri la le tūlai mai. A ola e malolo. Ona toi mo ea fo i leo le palota. A wai la e whai le ngalua. Ma le mea tau fo i ona whai sifi fo i lea. O mai nisi o malolo o atu nisi. Le vaenga tonu wa lea lesa au sai ai le amatango le tātou porkalame. Why is this happening with our country in terms of our electoral and voting system in Samoa? Ia, Malaysial nā mea. I le taifia miliona o tangata pānota o New Zealand ma Australia, ae na o le 2.5 tūlā, po le 3.1 i tūlā, po o le 2.8, po o le 5.8 i tūlā, fo i ua maua. Ua maua le unga o le whaitaunga mua, ma le whaitaunga aloa ia lona lua pānota. Tala fifia i le asuan le la, ia ua ofo i natu, ma foa i atu le malo Australia. Le tasi le miliona ta la Australia. Ina ia fesosoni atu wai le tinei o le whamai, o le danki Faiva, ia ma whapena fo i o na avatu ai i an Utah o whala au ma tong fitinga mo le tātou o tunu. Ia e maise, e le ngata i masini, ma whala au ma waina au. A lea fo i wa avatu ma le tupe. Avatu ai fo i. Ma tangata whainga luenga. O li i matamai i fo mai. E fe so ani le matanga luenga o le soifua malolo ina e maise lava. Ile no whanga o lo o whatau toli ai le tele o i lato. Na a fia ma pesia i le whamai o le tanki Faiva. E le na, ta ua le anga le mai o tātou paanga. Our sponsors and our partners in the region. O mafo faula vai le tūlanga o iai ia le tātou whainga pānota wa le awatu watu le whātūtuanga. Ina ia whaawau le whaitawina o le tātou pānota. Tālu si i le lofa le tua o tu ina tu fo i mo le tātou whātūtuanga atoa i le fionga le komsina. Ia e maise fo i lana au whainga ruenga malona au wa. O le meta ua e te tau na mawhau i ai ma toi tō manatu i ai le atunu. O nisi nei o mata upu mamotu ngā awha. O te manatu e te tau peo na whailo le whangatia ma whaleo i a Samoa. Pe a e tilo i le fionga le sa whapito i a fia me malana vaenga e tō sfulu ma tō lima. Ile na ole to tolu i la tō sau mai. Ma le ai o se palota le atinu so i alo Wayne Fong na whatino ina. O nei loa i la ia lea. E to i titi tele te ngata na palota i le whainga palota le nei.
o le lua afe lua sifulu ma le lima i le masine o akuso. I le ai o se palota le fionga, ia so ialo le atinu, Wayne Fong, Mole Sap. E tusa lea ma le fā iwa, fā afe, iwa se lau, fitu sifulu ma le tolu, tangata e le whaia ni lato palota. Tangata le ai ni a lato wai a tatau e whaia ai le lato filifilinga. O lona winga la, o tangata ia la palota, mai le tasi le afe, se lau ma le tasi afe, fitu se lau mona tupu. Ave ese mai nā ma le wha afe lea. O lona winga, o lo e tilo i se mea, o na o se iwa se fulu mona tupu wafe lea na whai le iai le filifilinga. Lea na lātou whai le filifilinga. Ma tā le lātou e kisi po le tongi po le maka, e fili mai ai, te itai o lea tunu, o masui a whai pule o lea i tu malo, ma lea i tu malo. I le pā uai lao minista e tō sifuru ma le tō tasi le vaenga fia me. Malana whai ngā malo tausi. Ua matua i ata ngia ai. Ma wha mao nia ai la ngona, ma le fina ngalo Samoa. Lātou te le toe, ta lia ina fia me malana vaenga whai. E toe taitai Samoa. Pe toi te tai foi se isi whai ngā malo le atunu ule nei. The people have spoken and got rid and sacked the minority government of Fiame. Ua sauno Samoa. Ua tulei Samoa. E winga i a Fiame malana vaenga sa iai o le Samoa poto. Ma le tō sefuru, ma le tō lima, o whai pule, ma minstao le kāpeneta sa iai. Lea la ua utou whawhonga iai. Ma utou silsila iai, o isi ele a toa se sefuru o palota, I isi whale palota. What does that tell you? What was the mood swing of the people? How did the narrative and the story shifted and changed? Na wha whea na tātou tau nuu mai I le tai aole nei. Ma le fina ngalo tangata I le lātou sila ma le vava ai ma le lātou tongi o le maka ma le wha e kisi. I sui ia na tau muli. Ma tau wambo e le fionga le sau whapito. E tau aveina le malo whaua. O le tala moni. O la ngona I o tangata. We the people do not need you for me anymore. We the people do not want you for me and your gang anymore. O mātou o tangata Samoa. O mātou le toi mana o mia oe. Ua le mātou mana na o fo I a te oe. A wā ua mātou le toi whaatua ina oe. E le untala sa vea le whai atu nei. O le whaatustu sa ina. O le whainu mera o pānlota na toi fo I mai ei. Nā yuso ma tō whawhine ia. Nā I loa I le tele o pānlota. Ma le tō tele o I lātou e le I toe fo I mai. Ma le mana onga o tangata. Ina ia awana I toi isi sau. Sei vanga nā lava I lātou nei o lena pānlota lava I o lātou I tō malo. Pea loto whanga. Wha mua fia me. Le tō whai a le atinu o. So yalo Wayne Fong. O le whai unga a le whamsinonga. O le awhionga. Ia whale o mawaenga. Titi tafua. O le whai unga lona nuk malona I tu malo. Ia e mana tua fuila. O lo o ta oto. I paanga le tūlanga o le whamsinonga. O le whionga.
ia whale o mawaenga. Tarusi ia. Ona o le stasi fol nei o uso. E mawhana le mamawhtanga. Loa fo i ona mātou fe oe ai ia a o ta alo whaatasi ai le au telea ona mātou nuu I vai ala. A o vea tiki ta fua. I le nona swafa tau le lea po le fionga ia whale o mawaenga po le fionga fole ngā whatasi a fui moano. Ma kāpeteni o le mātou au. Ia mana tua fo I Samoa. E whaalua o na sao mai le sao whaapito fia me. Ma I la tau nei e toa sfuru ma le toa lima. I le palota ma le lafo na whaatu. Na whaatu e la uli toi whaatu fo I tui le epa. O le toi whaatu tua ina. Ioe. O fia me malana whainga malo. Fia me escaped unscathed from 2 attempts and moving the motion of no confidence, a vote of no confidence. Sao whaalua mai ina, le sao whapito. Lea la I totono le palmele le na. Ia o mea whaporkiki le na, o mea whapati, o mea whapwhai. Ma mea e whai le wā o pati, ma tangata I totono le palmele. Inside Parliament. Ai o le taimi lava na au mai e lo I whafo. E whaatu ai e tangata lau tele le lafo. Ua le toi whaatu tua ina fia mea malana vaenga. Lea la ua utou whaafonga ma sila iai I le tali na au mai. Tangata lau tele ma le lātou lafo le na whaatua tau wala atu le palota. Le ai so lātou whaatua tuanga ia fia me malana vaenga. Nā le tali le nā. O le tūlanga fo I le tasi. Na whai e Samoa I atu la epa ma le HRPP. Whaatu foi e Samoa le lafo. E wha solo muri ai tu la epa ma le toa tele o le HRPP. Lātou te le toi whaatu tua ina. Ma lātou toi mana o mia. E veo ni tai o le atinu. E tau wala mai le whai unga o le palota. The country and the rest of the country, 80% of them have sacked Fiame, including Tuila Epa and HRPP and SAP. Any definition or how to describe this? This is it. Tuli. Whai mai le tala tangata tawala mai le whaale liuino lato whai unga leo wa whai. Enough is enough. Wa lava le nā, wa lava whaafetai, wa lava le tau whaavalea. So in other words, the people of Samoa have sacked both Yobe and SAP and also sacked Tula Epa and HRPP as well. No matter what or how you put this into context and context, it will always be described and defined as simple as the words that I'm speaking to you right now. E te whiu e mi milo po le arse isi tu ai ngā whauinga ina. E whauinga ai le ngana Samoa po le ngana Peritania. O le upo le na. Sacked. Una whanofo mo toi tilo ma wa ai ma whalongolongo. Pena vase ma yoa ma wili ili anava tau. Na matua manino ai le anava tau.
ale anava tau wala tau ia le chapipi. Nana o whamanatu ia toa. Le aia i nei o se kola, le aia i nei o se pelenga, pe le ai fo i manisi a mea, ai meise o whamnianga o mo pepe. Le ai nisi na whaaleanga ina, ma wa ai ma walalo i ai, pe ula fo i ai, i le manu lau ti, ma na watau ia, atu le epa ma le chapipi. Ai au tau wo i lunga o penga ta whailangi mo tau wo e toe tilo tilo i le sāwalinga ma whaalawi loa ia na whai. Ona o tau i loa ai lea ma manino ma malama lama. O tuila e palava na ia avea lana manu lauti ma mea ula ia Samoa. Ma toe manatu whātau waa lava i ai, i le wha matalaina o le anawa tau o le kola, le pelenga ma pepe fau. Ion. Anawa tau le nā le HRPP, le kola ma le pelenga ma le tasi le awhe tā la mo le pepe fau. Na o lola tala noa atu le epa i pepe fau ma le awhe tā la. O ti saoa i nā le wha moe moe le anawa tau. Ai sea, whamaitu la epa. E o lava i whaafine whai lato pepe. Ma isi ta malo loa, ua ma i tō ma whai a lato pepe, ua whanau ma i pepe. Ia, e maua fo i lato afe tala. Ma ata le toina. O le tala ula le tala le toina. Ai ua li liu e tangata, matali e tangata. O i nāna i loa hai e le tōtele. O le mea ula, le mea lea. This is a laughing stock, and it is not funny. Ua lolo fo e tangata sālango lango ina ba. Ai. If he's laughing and talking about transgender having babies, and you can still earn $1,000. And even men giving birth to these babies are also entitled to it. What the heck is this kind of manifesto? Do you present such a manifesto in such a matter like this? Is this a professional way of presentation? The answer is no. It is a laughing stock. It is a laughing matter. It undermines and underestimates the value of that manifesto and the core principle and reason why it was written. Ioi, to e whaaleanga lava e le to ina lātou lava ma le lātou lava. Wa avea ai ma mea ulangia. Ia nā tau te iloa. Ea, e mamai to tōni whawhawhine. E mai to tōni ta malo lotu lou le whawhonga le tunu. E tau awa ni mai o whawhawhine. E ta iwa ta i se furu basina o na whanau le vai aso le po awhia. O tau sila la ia i Samoa. O si o wali mana pa i ai si o lava mata. O le manu a whaloto i whale ai ua le mawhai o na fō. O le tala ua lea lea ua tali e tangata o le mea ula le mea lea. E le tupu la ia lea o se mea ula. E manu i ai Samoa. O ina na sui ai langona o tangata. E tali e tangata. But slowly the narrative was shifting under their feet. This is a joke. And they took it seriously. A whai o le toi ngā mea lale. Tuwha mai o le pepe. O le rafita lale. Ale whawhawhine whailana pepe.
Oko kai. E matau tia. Ia. Tātou tena nofo mawhauwhau. I le tāwilingo le soifuanga nei ma me whai. E o me nei o panota. Ne la o tātou titilu nei lau whai mai. A mai tu lepa. Kele i o vaaya na watu waitangata mai whafo. Wa lele na watu e tutumu na watu e matupe tufa i tangata o lato wainga. Ina ia sui ai o lato langona. E whai ai le filifilinga. Ia panota ese. Ma ia o e lango le whatuatua i le atua Samoa o tas. Ia whai atu. I o lai au maini wha mau nāmea. A whai fo i o atu tangata i nei. New Zealand, Australia, Hawaii, ma Amerika. Mani tupe ave i o lātou ainga. I o le mea le nao le pule whaitalia le nā. O le tangata o le ainga i lona tangata o lona ainga. Na u te lofo i le ani upu whapena o whai ai. Whapea makule kupele kongi oe. O le whatua tātou whilo ai. O la uwhai mai la unga whai atu le lafo. Le mea lofa. Ia le ai nisi o sui whaoli ori po ni sui o lo tāma mo e sa ili tofi o le. O le tu malo. O a awhia i lea mea. It's people to people. The reciprocity and the reciprocal concept of our culture and traditions of family love and giving. It's in between the circle of families and relatives. Mai talifone i ele whamasina. Mai e mana tua lelei. O le tō tele o tangata i no atu o tangata totoa. Mai atu no i whafo. No atu mo mua. Ia tai fia se lau o atu a lātou. Whai a lātou le stala. O mana whai le stala. Toi punga lunga le valele. Toi o mai. Nisi. Toi fo i tuila manua. La tau mau i le mea lena sausoli ai nei tuila manua. Wha mau maunga ia na o mai nei. Se lia i le fitu se lau le valu se lau tangata na malanga mai tuila manua. O mai a, ele i whapena o mai e pālota ese. O mai tasi lava. Pālota ele sunga lauli al mari atoa. Ma le whatua tua i le atua Samoa o tas. Le ana utou whaitio i fo ele se whi au la auli malana vaenga e o ai fo sori atu tuila manua mal fale nga fulu ma. Ma sua ma le vai whanua ma fo mai tulangi sa aula ma sa leo mua. Le ana utou tala no mai nei. Le ai se whi au e leo no fui. Aia, o tātou a inga ma so tanga o ngafa. Ma langi soifua le nā o tātou tupuanga. Wale o atu lala auli o malevanga a lele o sausori. Ia tasi na palota tele. Male o atu le na o atu wai nei nei. Na manatu ai pena o stofitu se furu. Alido. Tangata o iai le novnau ta inga male wha maoni. E o atu le lafo lato palota. Ia na foi no atu matupe. A foi no atu matupe tufa i o lato wainga. Ai o le ave se ia le la me fa pe o atu tufa i o lato wainga mawa. Ta wana o lato wainga e oe. E palota i fea ma fea. O le mea le na o le aiata tau ma pule aiata ngata o le ainga i e lato tupe po fea ave iai a oai e o e palota ai. E nā, whamanatu i ate oe. Whamurianga te le lava le nā o lo o sau nei tua. Ua whaalawi loa i tono le tātou tunu o ia pia i Samoa. Ua ofo i nātu. Ele Moana Rentals le avanoa i ate oe. E te le tau whātau ai se tā vale i nei.
po o Australia po fea. A fea ne ilunga le o penga ta whai langi le Facebook page ale Moana Rentals i Samoa. Tele na wa i la tu ta vale. Le na o la a tu ilunga le tenda. Ia mawhai iai tau o fonga le tunu. Na o lo iai le lisi o ta vale alu ilunga le Facebook page. Lisi o ta vale. Mai ngō o ta vale. Maata o ta vale. Whai e lau tau o fonga. O le telo ta vale ia. O ta vale mata ngō fie ma le lei ma whatu tuaina. Very, very wonderful used cars and reliable. Ai watu ta vale nei, wha il ke leo le kongi o le ka vale, a o le kau e wako e lunga le waa, a o le kau o le kiuke. Alanga i lunga ngae vai isau ta vale. Tele ta vale, a o leo ua fuafua le pulenga ma le au whingaluenga. Wha tau e se atu ta vale na mo le manuia o le atunu, i se tau e mawhai o na ngawhatia. Ai o le a wha tumu matu ini ta vale fou. So, most of the used cars, very, very reliable of Moana rental fleet is about to be replaced. So please go on to your Facebook page of Moana Rental in Samoa and look at the list of the cars and also the photographs of the cars. They are very reliable. And make a bet or make an offer. Or watch the tender process go through. Save you money, save you time. Alenale. The tender process will end on the September the 19th, 2025. Yeah. Ai mana yelo wala aule tofaya te vanga. Po New Johnny Akau. I le telefoni fitu onolima o Iva Lua. Fitu onolima o Iva Lua. Oine e misia. Le nāwa noa le lei e whai e se tau o fonga. I se ta vale mātango fie. Mai le Moana Rentals. Go straight onto the Facebook page right now and make an offer. Or, o le tau fia, e whangata le tau o fonga i le aso sfulma le iwa o se tema, lua fe lua sfulma lima, luinga le aso lea. Ai, tuai iai, ia, wale maua se whaamianga le nā mo. Oi, le telefoni, fitu ono lima o iwa lua. Ia, mai le ngata fo i le nā. Au onanga le Moana Rentals i Samoa. I malanga e taunu wantu, wa iai ia li imita mai tai whaatalitari mai oe mariki malau ka vale o omang keu whaale. Ia whapena fo i male taunu wantu. Awa o lesi lea, awa unanga e wabalua ma le Moana Rentals. Pacific Easy Money Transfer. Nena. Ia. Lato ili whamalo i le fionga i le saoli i tuala Tamalangi Pesta Alan Stowers Male Pulenga ale tato Pacific Easy Money Transfer ia male tato Moana Rentals malauto au nanga wa leva tausanga o fai poipo male Radio Samoa Pole Samoa Multimedia Group stasi de your company Faiva mai lava le amatanga. Ele peno whātu lela ala te le tolu sfuto sang le Radio Samoa. A whai lao lo ola pele Radio Samoa. A le lava fōi. E whe ti ai ma fua te tele. Ia le whātu anga ma lau siusi a le Pacific Easy Money Transfer ma le Moana Rentals. Ona i lola ia le o se uru ngāri i whea alwhani ma le lei le whawaina o le la ainga. Talu mai de la whae poiponga i le tele o tausanga o mawai. Ia, le la ia. La tātou ua tāle pese lea. Ia lofa tuai i a te oe. Ua mai ma ua ngā Gagaifo Faiva o Samoa. I le nei aso. Ua ngā i le whale. Lungo le ala tele. Ia ai whapena fo i le tāpena mai. O le au whainga luenga.
o le au sifi po i le nei afiafi. Ai a tātou whaasilanga whaapisinisi nei. Ia, ma se musika e saladi ai. Ia, o na tātou fo i mai lea whai le tala mui. O le teime whaari ai le tāleni al tama i lunga o le leitio. A wale aso whapito o tama ua la tamai. A whai e whiwhia lau tama e tautala. Whai tala maalie, pe whai ana whamtalanga e winga i talonga. Ma tau te wala uria o ia e awai i le tauwanga. Tama whaasalalau a le Radio Samoa. Po e se vilo po e tusa ma le tolu se furu leono se furu se kone. O lo whaatino ai e lau tama le whonga ino o le talonga le manu Samoa. O le kauni tikta. O le tama e sili ana reactions i lunga o le Facebook. O le amanu malo i se whailonga mo le aso whapito o tama. Lafo mai lau vilo nuk penga te whailangi radiosamoa.co.nz/dad. Po le Facebook Messenger le Radio Samoa e whaangata tato vilo i laso whao si tema. Ma o le nei tauwanga e whapitoa mo tamai ni sila. Ia manu e tele la sao tama umalawa o le lalolangi. O le manu lula wa yei tātou i New Zealand, o le maua vo le lua se lau tala i le sei a le DigiCell, e vave aina mawhanawhana i o e Samoa. E se fulu whailonga ta i lua se lau tala e anga waa ai tātou i New Zealand ma Australia, pe halafo se top up lua se fulu lima tala pe siliatu, e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo i le sei pe a whaunga le ClickX e lafo ai lau se leni i le MyCash a le DigiCell i Samoa. O le a whaiela se i Australia te tasi, ma o le ni whapitoa e amanta i le aso whao o kuso, ai mai e le aso lua Male ono se tema e ia inga o le nei whaapitoa seki a DigiCell. Avelo ainga tapo i lelo Faiva lo mara Samoa lantaloga ma fiti le soro se tema i le Electoral International Stadium i le toru leo auli tango fie pepa o fale se fulu tala mo tamaiti a lua se fulu mo tangata matutua whaata whawhaulo wa ainga mo le aso sao ma tapo i lau manu Samoa maua pepa o fale i le ticketmaster.co.nz wa lango ina le nei talonga le Jimana Wholesale Autos e te maua i ta wale tango fie whafsota i nei loa le afionga ya ngalu malemana tai ngalu malemana Jimana, the answer is yes. Polynesians Pa Herbert Rotorua Male Mountain Jade Go Manu Talofa, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. I'm just sitting here playing the guitar. City High. Kodak Clef. Excuse me if you see me screaming, but deep in my mind, I'm only dreaming. 'Cause if I wake, girl, and you're not by my side, I feel like half of me is no longer alive. So please, shorty, before you walk out that door, booby, would you listen to my song? If only I give you one last chance with the devil, you can no longer tell. You got to be faithful so we could be fruitful. Build a family and follow God's destiny. So just before I run to the block, I might listen to your song. Before you walk out that door, listen. They said two wrongs don't make it right. So if I'm wrong, I ain't trying to fight. I'm trying to have some dinner with some candlelight. Lay up in the bed and make love all night. So puppy, I won't leave, maybe I'll just stay. But promise me that you'll do the same. Girl, I'ma love you like I never loved you. Touch me like you never touched Yo, me. if you give me the chance, Now, girl, I'm baby, gonna show you. understand that I forgive you. But I ain't gonna forget that you brought me. Baby. But I have grown from a thug to a man. Build my castle with bricks and no longer with sand. Oh, girl. And just before I run to the block, baby, I might listen to your song. Before you walk out that door, listen. They said two wrongs don't make it right. So if I'm wrong, I ain't trying to fight. I'm trying to have some dinner with some candlelight. Lay up in the bed and make love all night. So puppy, I won't leave, maybe I'll just stay. But promise me that you'll do the same. Girl, I'ma love you like
I never loved. Touch me like you never touched me. I'm so used to the rain that I can't see the sunshine no more. I'm so used to the pain that the sickness feels like a cure. But if only you gave me the keys to your soul and let me in, I'm gonna love you over and over again. Yeah. They said two wrongs don't make it right. So if I'm wrong, I ain't trying to fight. I'm trying to have some dinner with some candlelight. Lay up in the bed and make love all night. So baby, I won't leave, maybe I'll just stay. Promise me that you'll do the same. Girl, I'ma love you like I never loved. Touch me like you never touched Yo, if you give me the chance, girl, I'm gonna show you. I ain't gonna stay on the block no more. I'ma come home early, girl, I promise. Taipong sa leala sa o sa valiai fainga tale lufa e tafia va ai now ia tino mai e fa amaoni e saunu ile oti pe yo una fai maile amatanga na fisanga ia i o mata oi a ole nei ua mo watu tangi ai le fatu ua le mafai ona o mai ilo ufia ma ai atu ya o e mana uri matsai lo mo e ngā ipo mai lo umisia o e hani fea e a o e wale mawhai o na o mai ilo ufia ma ai atu ya o e ele lo wha a mo e mo e na o loi matsai lo mo e ngā ipo mai lo umisia o e hani fea e a o e Amu ia oe, ayo e fia fia, ai lilo mai i tā, se meitinga, le hai e le mawhai, na o whangalo oe, ma le ta whea ngai ngā, pe a o toe te pā, ile ulua ia so whaavai ai le alofa ai e te leitua ina o ita malo uolanga ua le mawhai o na o moi lo ufia ba ai atu ia oe na ole mate lo moenga ipo uma lo umisia oe hani fea e a oe ole mawhai o na o moi lo ufia ba ai atu ia oe pele
mate lo moenga ipo umai lo unisia honey fea na fa fi fianga sui fi loi o le banava o ngā ruenga ia malanga ngai fo i o Faiva o le atunu u le neia fiafi o le asalulu o ngā tutonu ga le mū o le savalinga le atunu u le nei fo i vai aso au tātou iai pēa i le whaitauina alo i o le tātou whainga whiliwhilinga ma le palota le atunu
I le so tai au. Ia talusia I le asfareile. E o atu iai wa uma a ea. Ia, o nai motu ngā awha nao le nei aso, ai maise, o le matanga luenga le nei. E te tau o le toi awe iai le wha mua, pe atu la I le whainga malo ma mai o le wha tautō. Talusia, I seisi o whaipule po sui o le maunta, la tau te la ngā I le mata upu le nei ina ia toi tangai. Toi asia, ngasilasila I le whavae, o whainga palota, matu la fono ma teu te unga o le nei mata upu o lewa tele, o na aila ulu o ile atunu, o upu sa o upu nā. Ioi, whatalo whapitoa, inisi o lewa to a o mai lunga le tātou api o fōlinga, ia ma le tātou Facebook page, ma le tātou YouTube channel, whatalo whatuai, I le usupele, le sunga, I le papali, tele tuito whāteito, ia, ba a inga e watu. Ai ngai valum, ai ngai fam, ai ngai sfulma le lua. La talo whapitoa. I le ali o le paanga tōtino a le siufonga Samoa ma Uncle Savea. Le sunga ia peko, teito tui, ia whapea foi. O na whatalo whatuai I le tuafine ia fono, ia ma le ai ngā liki I nai le pitonu o Avondale. Ai, o lau te wawai atu pei a se hausi, ele tu mai I tangata nei. O le ono tai au, whaikako hausi o kai ole, whaikako hausi ngā le e whakasai Greylina. Tātou whiloa I fo I male tō tele o nai o tātou ainga. Ia me ene maki kiwa ri o le kako ainga, ma le kako e kalesia. Ha maui fo lau kalena. Ka whiloa I ngā le kao le ongo kai au, le fiafi. Le hausi. Ale e whakasa I Greylina. Ia, ona whapelea, se manatu o wasa ieilo o talitonunga, maumana o te tala le tātou leina. Pei o na masania I aso I tolu ia o tūna I hatu nei. Ia, ai olo o alo pe I le tātou whainga palota. O le ele o se whainga palota o lau whaitau le palota. Malo o talitonunga lava. I ni tu I tele ni suinga o iai manisi vaenga whapena. E o atua iai, o le atu maupea. Ia le tūlanga o le afo I o le whai unga o le palota. Mai e tūla I lava le fast. E te tai I le malo. Tātou mali e, awa o lau tala nana whai atu le asto lai. A sunga fua o le reiwa I aso lua I le aso nafi, wapena fo I le aso. O le tala, toila e pai. Mali e ia lo fina ngalo. Fo I maia. O le ase whautanga ma se whaato whala inga I lau a fionga. Ia. Ma lolo ia whaata mali. O le upule na e whai. Ma lolo ia whaata mali. Ai. Mali e fo I ma lau a fionga. Tau fia le whaolo a tau o la ngona o tangata. Ina ia lātou mālama I lātou sa tau mulimuli ma la lango fo'i I lauta I ta inga. Sui uma o le HRPP ma e sa lango I a te oe. Ina ia lātou mauti doa mai loa le lei. Ua mai o le whainga panota ma le whiwhilinga le atunu. E mamao le wā. Awa o le teimile nei. E te tau ai o na whaia lautou ngā ruenga. O tau o tino mātutua, whai pule si nia o le HRPP, ma wha malulu I la ngona, mawhatia, ma loto mawhatia, o I lātou sa lātou tau muli, I a te o tau ma lau tau tainga. O I nā o le amatanga, o le ngā luenga, e fō ala mea ai. This is the healing process, and it starts now. And it starts with you. And I'm saying that with all true conviction of my heart. Ina ia mawhai o la maua se sa mōwhi le mū. Awai le mawhai. Ona whi le mū tangata le nai tūwai. Pe a whai, o loo e whai atu pēr I ai. O loo ua o tau manu malo. Mai o le a o le whaamsinonga. E le uma le mea lea. Ioi. Le ala le nā, o le tuwa lalo, ia, ma watu ai foi, o se
whautuanga. Ina ia langona ai se leo whātau wā. Ma o le tatalo fo i le nā Samoa, tō leanga o tōu sa alanga. La tātou wō toi whai le palota. O la ai lava le malo e to tofi mai. O le malo le nā e whai mo i tātou. Tātou wō e lango maupongi. Ma ia manuia, ma file mu, ma whēalo whani ei Samoa. A le mea la leo wawa ia tunei ai. Ele ai ele o le sa o lea. O lea lava. O lo o ma whaia o na whaia tu i tangata. Ma atili whaolo a tau ai langona, ma manatu. Ia. A o tau o lo iai nā le ki ma le tatala. O le tūlanga o le whaafile mu o langona o tangata. Ua uma le whaamsina. Ua uma le whainga whilwhilinga. Ua saunoa matulei le atunu. Samoa has spoken. What more do you expect and want from here? If you wanted to keep the peace, then do so by all means, with great respect. O le tala le nā Samoa i manuia tele le rei e fiafi. Lofa mai le tua vai lua tusa so tātou manuia. Mai a whapenao na manutia le soifua le atunu. A o anga i atu i ngā ruenga o le nei e fiafi i le sifi po. Whapena fo i lunga o le ala tele, manuia, tali ngā sua, osi ngā taulanga, ma whai ngā malolonga. Samoa, whamangalo se leo le o nei le atou se vea. Pestata ma le langi se yuli, tātou wheiloa i le asoa tae au. Ia whapena fo i o na whaamanuia tua i te mamtina mātua, le au whainga ruenga tutofi le tua, Samoa i lona au te te lenga i tawhai fia, ia ai maise le lalorangi le nale e pula mai, ma sila mai. A o whaanga solo, taulu manga, le whaitaunga muli, wha mautu ai i le whiliwhilinga le tunu. O tātou te tai Samoa mai maunga te tele se io i maunga iti, mai o na ao se io o io na iu, e o lava, ia tātou whanau ma le nātou tau mawhainga, ia o onga. Tu ua o tau le pese le ia tau o savea, ua whaingo ina. Lo o soe sa uia, lo ua pau o se mea ua au maua. Tā māri rie ia iai. Kā māri rie iai. O upu matala o winga ma mea nā, a Samoa sa whaine nei aso. Samoa, those were the days of our Samoans, the words that have been spoken, and the stories of our people today. Ria tele le nei e fiafi, fa soifo ia ma ia manuia. Sa whaapeo na puniti o le la Wau le langi o le timu fo i e le muta O fitilo na muenga wa tofai paloi mata Fitilo fai solo wa le tau ai lona loto Eu sou essa uia, o levai no lea e te tau mawhaina Wapu mai e le pauno, le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina, pau o se mea ua au mawaina Whaalango mai, i lo utau au e te mapua le fia ai se fulu se nese I whaalavai a o se ato whanu pela vai o se papa mafu a mu ia la salo wa file mulo na masalo salo
se ia lo fa mai o lo uola wale mawhai Leu so e sauia o le vai nu lea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno le whaamalu lea ua e laina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina Whaalango mai I lo utau au e te mapua Lo fi mai mawhia wa so ai le tau langa ua pia E la fua ina o ia o se tasi e lea no whaina E masa e sae o lava la mai le taina Puno masamali le ai se upu e whai mai Leu so e sauia o le vai nu lea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno le whaamalu lea ua e laina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina